ni beto mu ya wo se ode bo etoa ato eduani mama we de ho na wo se wo di gina nti a wo se won ware bi ana me boa e de nti na wo se won ware bi se ni sanke busua matena se a and say mama me yire no ani eti ani ya kobo apata kakra a chese nyina akotrem enti emle bi ba se edan no me nche mfa ne de ma no na me ba ma say me de ma me ba penny no ni be di ba de enti o me kan no na chese o si obi aka kire sa se me ba no ni be di ade ana o di me o kubusa me bra ba ko onu oto so bia mi san na o si o na so ka se ba ni be di ade a no won ka se agapade ni nyina ya ne dia because se ni ba di ade a ni ba so ni be di ade mi ntimi ni na ade enti ni ba no na o so di ade nti o ka we ya won ka abone maami eti sa asem o huri ko da akunwam se nye sa asem na wate ntin mi nche agapade a me wona me fa ne de ma no huri ko da akunwam ya ka maami nti ase we hura ko da akunwa che se wona nche wona na me da mpaso no da akunwa no da akunwa be bu so edi be sen ni afi ni o se me ka ba eja ya be say ya ma ya panelist na ebam enti na ye pese ye twa no ho na say no maami ni se won ware biu maami kan no kwala so se me ho ne ba no a wo kan no kan na se me se no da ba bia o ye ne ba no o wo adodi anan ni odwani ja akola no maami odwani ja maami no ba okay o no odwani ja ma ba no ma ana odi akola akitwa no beto me ne ntam se de ne awo no ene ko hodi akola na du akola na nyi ma atete akola o second one the same thing on so odwani ja no ene odi ko ma ko abi me kan sofo ene on so odwani ja no ene odi ko ma ne ba ni nyina me na ma hwe on yo amo ene omu kwa koji port oboma omu na omu kabomu omu si da ho papa ma me ba ye no o si nkonyasi abem ama ebusua ne se aware ne de se de edru ne de wo se ode dada nchine ye aduane ma homa nyina ode ye nkwan egum eda ne a ahoma e de pam mpaboa ode ye nkwan egu de ne da nkwan ana nchine ya sasa ade na dwa no se ada no kra wa na okodi onu anyina na ote won te den na odimi ede abo eyi da no eyi ni na me koto mo no bae me koto bae no ana wo no ano me bae na mdim su si so ana wo no ana o si wasi enyoma bi ewo ekwana no ho ntin mi na me o se mi nkotena ewo na me hwe enyoma ntin na me si mi sorry free so valanda mu ha na soja edan no o kan no emu ka asedan ti akwa o sorry kwa na odi so odi dada boom ana se de no preset ntia me nche agapade enso na me fa ne de ma no na che se ma me nsu egitum na why onu a emu enkwan edi bae ma me bi enkwan so peneto why ahoma edi pampaboa let them eja u stretch so be kum sha wa kumi kura bi na yeso kumi because emu a wono aya pinto adam ma me pinto ana ye ko fefri mi ko kai a wo si pinto am na ko to ba ntim na de tum na me se mi dem de tum de be dem de atum afi mi no preso sa wo si de o fa kwa ko to no no e ho na nefi e ba na se nefi nefi e ba o mo to emu wo elia ho nyai wo be si kwa mo tom enti papa ya ma mi say aida ubodi dia kese nka me bon ko boy ha so ko Ghana Apostolicos se mi na akrosu mi ai ko sofo no nyina anim na ama wo nyina na atwen asa obi akwa so de e de duabo ba wa na asem de ya nka me so me ka bibia o hu miti but ya no bam dia na fe obi e so fa mu adwuma ye o se ya njinya mi ndi kra ya na ne e duabo na it's papa ya ma mi se sumu no ma me o si mi sumu no ma ni ni se kra wa ye to agu o pe ma dwa pade a ka ba ka te mi no itugu busa no kan lo kreda ni se mu da kan lo kreda me first aware am ware ya no kan lo kreda o ni so ma me ware busa le se e ko be to yo se vie ndu si ndi kai entime mi da ma ka so me no be entime no ana de open na
ya wo chese me ma no o mi susa no papa na ko ware no ni me kasi e me ka cho se me ko ware no no ma me bi pa he la ka cho se e ba ko o se me one me ho e bia no se me la no nyim se no yutugu bienu na o pe bi be o pe ga pa dia fi mi ho o pe ga pa dia fi ma ka wo na hu sa wanyem a wayi ai ni se o nyim ye no o ka chem so onyim na me so o ma no ho ye ai no si da bi obeyi no for so ya o so na kanokure oh ma 16 years no wanyem da obo me fa cho obo me o ka so be ware me no me ka kire ni se ma ni susa me ni obi a obo am sa ta me ma me aka so wo me no wawu okay enti me ma me di ade ni no no obe ye me ho ade ma enti me ma ni susa enti awo de me hu bi ono so ma ne ti ase so ka kire no ya me ye pesa ase no be kotintintin o si sum no sidai one room fa pata no e bro no wa bre 16 years mpacho wo kan wo so mu sei mi ti ye bi a ma ba kokora we na me ko sidai ejuma be me ya me ko sidai na apara o me no wa no ye to go ni san ko so abe na me ma na mi for ye da ejuma mi di sum no then ni ni ye mi sum no 16 years dey say so wa bre o ni because o me o pe bi a che o me che aka ai ma no ye to go e nyamo ye en ka se wo ni ya ko be san ware mi ala se me wale ma no o so wale na keja wade en ka pe so fu wa ha na ma wa ha na ye wi na nkesi o so wale na me se me o de o pe oh the ono aka dia mi ntimi sisi nka se be bi se dia ona aka na ye bi se wan kasa de ka ire hu ya wakono yi a wo bo oka eye no ho ade eja nka pe akokora wonnem ene wadi die mu ti eja ma me Kaupe. That's a mpa the minka. And to all those on penny there. Okunu say, Odo wunti, e no be ye wo ho ade. Aware de asemba yesiesi. Nti nkasa asem ye betimi yesi. Na wa na ite say no, wugina so asa won ware bi. Ye je kan de. Oda akonyom nyina. Sense ade. Tiefo yamamo akwaba mo amhwe yen ewo Onia TV enso yamamo akwaba enne eye 1st July 2024 nyame adom arakwa odi ye twabosumi nsia edikan no ye nyina ye daso ye tiase so obi bi afri mu mpo sa wa yario so how ne amane bi eto obosumi nsia no krampo na nyame aye wadom odi wo ende 1st of July 2024 enye ni pe nyina na enya ne sei enti be bia wo bia ka se ewrade de odi mi abedunye aseda enka wudin ye chechia mu nyina be bia wo hwe ye bia ye tie ye chiao be bia wo tie ye nso ye chiao ye maame no mu amwo dwom mu amwo banks mu offices ahodo amwo hwe ye na mu tie ye nyina nso ha eye Akoma 87.9 FM na mo hwe ye nso ewo Onia TV Akoma FM ye wo Kumase Asokwa yene shopping mall no na edi enhwani mu dwumadie ye fra no Akoma mu ensem ye na wie bia ebra abo 12:30 edi kopim no miensa ewo Akoma FM so na wa hwe yen so every 12:30 na ekopim 2:30 ewo Onia TV so Onia TV yi free mu krampo na Akoma de ye gusu a ye di dwumadie no enti mu a mo hwe yen ewo yen Facebook ene yen TikTok ene YouTube no say ye free TV so krampo na ye da ho wosa ye social media handles na obetimi ahwe yen ewo ehonom ye ma obia akwaba enne ye motivation na ye no ebedi won komo ansana ya ma bedwafo akwaba no ye say respect buade ende nipa bebre na embuade titru young youth ya basui seni odi ne ni tokra de be hwewo seni obebuda ne hwenimu e de akyerew ye nuanu mpanyimfo ni bi nso ewo skapa wenyini nso wo mu ade wo mu hwe sa oni na ye adwuma o sa dian oni na tifie o sa wo han ni dan o sa bi onim se wesi dan a wo ni bia wa han bia wotimu no seni obetete ne ho akye okra no ebu onim enne ye ka akye se wo sika sa wo ni sika bunipa wo sika betimi atonipa but wo sika entimi ntonipa da bia enne de ebia na wo sika betimi atomi nanso echina de odi be yeme no wo scam pim okrampo na me pese me ben wo enti enne de ye ka chew 1st of July na ye di tu ye nyina ye hofo ne se buade wo buade a ebiebie puna akese e de mawo
so wo mu ade nso a etimi ka wo pono etum nti enne de ye nyina ye ka kye ye ho ne edi tu ye hofo ene se buade respect se nya nipa ne sitie se wanyini se osua se wo sika se wo ni sika so ye yarefo se wedi dem se nya nipa ti bia moja enam ni mu ne de ye se buade ye fra me Beatrice Fiogabra obetimi afra me Aunty Bea me na me di dwumadie ho chia me enen so senya de bia ye no ne Reverend Sia Apai Life e wa hada da Reverend ye ma wakwaba ya me de mutidi so ho ye pa oh metiapo matamfo ne guso bere matamfo bebe ko so abre senya we si ejine we wie ya odi aba many abre papa because ene first July pepe and you know you month of 70 more na cha say e bra Radi bie kwan amana babia and you know 7 dey a perfect number and you know ye wura we mu dey na cha say radi be ma bibia wie peye amen ye de nyame ase ye se buade nipa bebre mu ade e den na be kakaka wan kan san ya kokwensa bi yo me da wase pa me say ye ka adibu a ana wo hwe ene wiase a ye wona enkwala pa na ewu because niema bebre ho mu ato atwene first no say akwala tekam na watua ni sikampo na say panyin gina ho a akwala na be sore ama panyin no aba betena se but enen kwala aba wiase ne no onya tua ni sika no ono wote ho na say panyin ni gina ho no obi kasa sore ma panyin ni ntena se obeka say aden oni tua maame ana so atase nti ena wo hwe nkwala na omu wu pa because Bible say di wagya ne wonani na won kwana aware wasase a unyankopon ede ama wono so enti no se wobetimi anyina cha enye nyankopon bofo obi ena bebompa ama unyankopon na akora bompa ama wa unyini nche because Bible say di wagya ne wonani na won kwana aware enti ya ni agya ne nani a ye wo short life ene ye bekoso awu saa enti wo man sakra wo madwene na wo ye wo madwene so mbeti eti ampanyimfo animu a ene majo owu bekoso a no masan krata saa ye da sepa so fun patro yen san gina adibuo na ho obi won so asebio wanyini oye odefo che say nyame aye na dom owo ni sika bi owo ni bibi di nti ombu nipa bia wasase so ono sa na otie ye ne no so patro den na kakra me pesa me kana say Awurade ye wadom na wunya ho a enya wa ho oden so atase bet ye onipa bibire wo ho a ye ofa ne ho say because of sika wo ahonyade a wo nti no obetimi de obi ani ma ye fom bet nye nipa nyina na ye kasete ya wo because we ase na nye nipa ye hia wo mu nyina na ye nipa that's right so atase obi wo ha na honhoma etini mu no ebi wo ha na ade etini mu no eso sen enti wonim na otietia nanimu a my god ene majo wu obemo ono basa krata sisi ya ye da sintie mbu ade kwensabi pacha ho ye Yankopon if ya da ne feel pan koma ye boy na nke ye hia o papa kafra me jidi se ne de ye oh nyame ado ye de nyame ase pa ye de nyame ase de bia na me bisa se ye ba no so ne ye nana no so mo ho te se Awurade ho ye nyina yo ye de nyame ase ye mo akwa ba ye ka se adibuo ye na ye motivation for today enne nipa bebre na mu ade bebre enne young girls aya be nyame ya dom na yenya ye ka keto bi ne atim ana yenya ring bi tim ye nsa yenya ye fie keto bi ne atim a ye mu hwe emrantie mu hwe mabawa mu hwe empanyimfo bi so emu ade enso enne ye se nipa bu ade pacho then na be kakakra fa ane nipa o ho a eya ne ntete ye ka ho okay baby a ye free ka ho ena baby a ye nya atena eno so ka ho okay obu o ho a na brabo nyina ye mehu ni amenye mehu ni amenka fi se baby o free no wanwene da se ene obedrum pempen so si ebi ahyase na enye kura enti nyame ye nadom no benya ka bi nya ba bi tena ya no ka ase wi ase no eno anu na nso wo se wudi nipa ni okay se ye ka cho se buade na se di nipa nyina ni so ya akola so ye panyini se wo ye de wo tie bia musia munni muhu ni yes respect is reciprocal na de mami hu bebrebe so ye
ese enne no ye ne ye mofra no ye da ye twotwo mucho edi kire mofra ni too much so sha enkane no na wuntimi nkire se maami we wo skachen we ya na we wo skachen we enti na ebuo ewo homa obia na enne de ese ye ntwo mudi abeda abonten akola na o maame tia wo ho maame na dwosuo ka premo ne ntoma no enti aye ne se wo numpo na ekọ ansa na wo didi enti obetietia wanim first na ni ho sa so maami wo bi o papa untimi nkire ne yie jese bi a maami de o tena se no otufo no afre ne ho se me ya wiemfo oba enu ntimi srew hyewanamo yie eni ho okọ school na no ye nya bi ma no wahunu ye twetwen ya wonie wukunu enhwe wuyi a wonie bibi ekoso wo bra bombia nkola na nitua enti esa no watew so atwea wonim se mfasode eni wuso ono ana ebrema ne ho na so ono ebrema no akoya abrochira brabo abroche wuntimi ntu akola afo na wuntimi ntu panyinifo obeche o se ni ticket na wona atwa de ne baaye na nso udi ni pania ebo kwan foforo edema we no na me ka kire wiase se yenni ye hu ni fi se bo kwan foforo se de na sofo ka no obu o wa wuhu no ehu ne se de wuhu no no wukosunsumu a ewo ni sibre ne dabre oye panyi pa sa ebi mpo ya akola one na mu na se wo ani ni a wo betwetwew wo bebre enti yenko ni ye hu ni fi se so enka adan na me maami bi sam se no ma wo refisa wo maami ba ko ne e friend adwa pegi ana nti wo maami eni pegi nti pegi se me maami no na me refi kra maami no we free mu se de me de wa sha na e friend adwa pegi ne no so hyehyehye sa se na we no so hyehyehye na nti pegi Aunty Bea akwa ba mi ne na adwa de se pegi se de ya maami pegi Aunty Bea na adwa de se na se de wo kaye nsem bi se de no kra na adwa da ba for de sa mon da ya ne tanu maduro bi ntesa ni enya bia no manager ya mo akwa ba mejo sumini ya weekend bi akoko enya mi ado metie mi anso be ne den kafra weda ne dia ye ne dia se hakakra ba ene memusa ye o enya mi di edri de odi akobi papa ye de nya mi ase ene ye ka adebu nipa muade ema muade emema muade enkra muade mpinyufo muade eden na wo kafa Aunty Bea asem ne wakokan enye yizo makosem bia mi hia ye na me free ejuma na ya santo ani akwada hye uniform o kan suo na gu me so me hwe ni din na mpepa nka akwada ekura nka nche me say sorry mpo nti mambia no say mame na nso ye gu sister isu no won ka hwe do ya nso di ka hwe ni uniform na ehye no na ansa no be hwe me wanka sorry I say oye yes ehwe ni din na mso kwai na wanim ye ya wuro bi egu honom Aunty Bea adibuo die ehia pa me kakra mehu ni say nipa na ye kona ye hia wo mo no wo mo an ye say ba ye bi hia wo mo enti nipa no so wote sen o so ndi ni die ma no me mo kasa bi say send ya wa ho ofacity bia one day you still be food for maggots yes obako form okwa said ye nkanka ne betu mani no ehwa na omaduane omope ombetu die saa omunim hiani onyandu form ha nkanka no nsam o yenim ohiani efunu ene yenim osikani funu yenim se body na de aba ye nkyere ho bebre no matter what do the bank or you beg for pen you beg for pen do banking holder yes ana wu bi okitani sika bam wa baba be for deposit form only pen wo cho de no please are you done can you lend me your pen na ho fe nyina Aunty Bea on mesre pen intadi body ehu hia a master today to can be a subordinate tomorrow ye nim nipa bia ye nyini no mo dro mo hu wosika ben nei omo hu ye ya omo sresre 1 city 10 city intimate de mimini ni se wo so sini mio si wo te sini o se de na minam ka je Aunty Bea mtim ka sorry sa ko pim se medu fie I have no problem with that. So when I walk on you, say me na walk on wo, I will say sorry.
what I say sorry if you say wonnim nipa na waye den wode wo akoka no ana wode no akoka no ka sorry ne twam tanti bi ade buo die se nipa ne chew bibi se won chew bibi ebia na owade sununku bi a opese o ka kirew na wa munu na wa nchia no afa ni bia mana anti bi ko wanim se pataku bi sikwa mo no mo a obeka kirew wonu obiti fie na nim tantan da bia wo kana nim sise de waye ne bibi no on sreda o no feel se o te single room self contained mu no te apartment mu ntino wonya ne class wonya ne seso since ye nyina nsuo ntomoriya na e de krakrakra obi ewura ne dem de we all equal. Yes, bunipa. It wasn't to be a fairly. Yo, yeah, that's a paragraph peggy and I telling Cano and nay, you see young wadje. Send your city be a was school, when is school, your penny, ya cra. Teach you young crana, yes, sono. Young wadje, answer what you will be no chop pebby. And I say, send your best your watch a penny bino. A piano, no, na eba be your destiny helper. Obe pejao, a free baby, I want no Edward could do baby. So your penny, and I'll swing your winning area, and I so soon munipa. Wunnim ebia da kubia ho kire bia obekom na sebio your prapra ofie ho edema na wo si onya obia no ono na eba beje wo enkwa nti ene yesi yina yembu ade dwumadie omo ma hyehya omo de amayen na ye de ebremu ewo Akoma 87.9 na onua TV na Nabila Kantanka chief executive producer ono na hyehya dwumadie ni nyina na Madam Faustina Derry enso ye assistant producer na Spartus Kojosa akode enso eka ho bia omo na hyehya program na ye producers edi program no edi ebreyen na omo so a stream yen e wo Facebook YouTube na TikTok enso ye Peluchi Rasta Amofe na Nanaya omo na handle your social media platforms ni nyina nti sa wo hwe yen e wo ho no ma na wa like na wa share na wa comment se be ya woni bi nso ebetimi etie enkomo a ye di na ono nso edi etu ne ho efo eye na wotwetwe mu no ye de ebisade bi ebeto manim eye ye nua bema Ignatius eye 26 years a nenni eye ne ya wenya cancer of the eye na doctors ehia sika ye betimi edi etreat ye nua bema no ye de adesrede ebeto manim se momboa ye na ye ntimi engigi bibi kakra na ye fa en support ye nua no neni no na ye de ato ye Facebook no so na TV no eso no nyame ya aduma producers amaya tin enkrase echina de ye nya biera de ye nkwache ye ne a ye de bema ye nua be me no mo de akọ no mo de ahye ni dwumadie no ase ohia 90,000 Ghana cedis ne yellow atade ye de na onyare ye no sei na ye nua be ma no ositie abranti a na wesi so kra obobo na fofia nto atasa o haw ni amane de ababa betonos cancer of the eye inti yesremo so betimi aboa ye kakra na 90,000 da ye pe no waboa ye mbia 0530507849 0530507849 eho na obetimi de usika afa na ye de aboa ye nua be me ama ne yare a opese okosa no ho yare no irade aye na dom na momboa so de bia ye ka ye se onyonkoda eno enyina ye da yemboa no na onya na yaresa no onya na yaresa no ka insurance ma o 1 cedi o 2 cedis 3 cedis kakra na o de ba ye no ye nyina na yaboa ama ye nua be ma Ignatius enya na yaresa ene na pomoden se wo pesa wo frɛ yen so na wo de wo haw ne wa mane bi ebeto yanim na ye nyina ye dwendwen ho na ye boa e solve e de ma won so a number kro na e na obetimi afrɛ e 0530507849 na wadaroma wo de wonsem no afa ho na wo de abrɛ enche bia ye bekodwa so na ansa na ye bekɔ no afimu enna eye Akoma FM ye ba ye yenya 5 years hooray na magie so pepo ye di 5 years bebre na feel say ye ba ya chepa so ye nche yenya 5 years pedi erade e de ye na bedrulie na 5 years ni mu no ya ye niama bebre na de dimu pa eye Akoma fufu party ende sa wo ba bi da na wa ho ya ye eja ya ye oba afi de no eye soson konkre che de to so miensa na afi ye ba be ye no ya ye eja no ya ye oba no ene ebe ye sunsun konkro de na de ato so ewo afi emu enti Akoma FM fufu party nyame ya adoma 10th of August ya bosumi edi yenim ya ne de to so du ene ye de dwumadie no ebeba so
ewo Asukwa Municipal Assembly wo de oba na odura Akoma FM ha se ya woto wani a na Asukwa Municipal Assembly eho na yekobo dwade ha ye di ye faith anniversary na ye cut cake mu no na ye di fufu enti ye hyem Akoma FM fufu party ye toso miensen ye to ye sa frɛ wo na eboa ye na fi bia no se afi so mombra na mombe boa ye na ye ntimi enye sa programming enti no so betimi aboa ye na ntwio aponchio fish o de obetimi di aboa ye bia banchi board ye toast mokoje ne prekese abedru bibi adbema ye bia ye de beye Akoma fufu party no na wa frɛ ye e wo 0209119090 ye be koso a edisa enkomo na ansa na no me ameba mabra ote ha oni ye be kodwa so ntie se omuntie kakra bi Aunty Bea na fa ho me da se papa me ba no me ba no ai 24/7 so ho ye de anopemba mi hu yo ya te ni enkodwa so kakra mama me da se abusia ba bia ye dri ye kodwa so na abrofo madaroma awie ya kan ye to esi enkonya so e wa Akoma mu nsem dwumadie ne so no ya ba mu dwotende no ho dahuro e dia ma wadaroma ya hye ne so ma ye nsem a ye kan e wo ho no wo mu ne enim wo mo e no mo so e ne age wo mo atum nti wo kwa adwaman so a na wa bisa nema ye di ho adanse no e wa ha se de be ya won so wonsa ebetumi akabi make am for Poza Travel and Tour Company Limited de amount me pa chew aba wani so se wo kondo so betu kwan akọ enkrofo aman so se wo kopɛ yedie wo kɔ akɔyɛ adwuma ɛyawade ɛna de wo kɔ empnache akɔnto mu nsem bia no ɛyɛ Poza Travel and Tour Company Limited wo mo adaroma ɛna wo yɛ ne o mani nada ɛma bibia ɛyɛ kama Poza fo se wagye wo visa dada na emu mu hwehwe company o metimi aboa ama wo ticket ho nsam no aye krabehya eye womo ene ye sa adwuma no edemount we no womo nye visa bia e wo maso ye hye ne so mayen mo amo fra ya na mo bisa suppose afo me visa no ho hwehwe ye tesen no we no visa omo nye visa na emu me ye ticket na wo pe akonkrofo aman so a eye poza na wo de wani etwem ho na wo maboa wo sa kwan ne so international any domestic ticketing ne ho ye ho adwuma international no efri Kumase ha na sankran e konkrofo aman so domestic no so de fie ni fie ene Kumase tu nkran tu Kumase no e pozafo na di sa adwuma so no e ma o ma bibia e kama hotel reservations ahodo ni nadan so wo mo eye bi e wo makache e ma bibia e kama Ghana ha ene enkrofo aman so se de be ya wonnemu no wasumdie so e betimi aye kama hwehwe mecha kwan e wo first floor Amenase house wo mo ne Matthias Junction e wo so Mazi Kumase ha na ehye enimu anase Kenje tianso ewo first floor ho na Baba Shopping Center Morocco ewo adehyeman mu bibia ni a na woni pozafo edinkita ho ewo ahoman so 0205215495 0504256360 na ene mpanimfo enkasa na wotwi so ya babiem edro ye kanfo edi ama wo se betumi aboa ama oni padua mu akwa no aginagina ye na wotwi wodi ahoden hronko ene ekwakoye wadwuma eye 3p garlic mixture pe work natural womo edro mode aba adwaman so 3p garlic mixture edro no ena me kanfo edi ama last week no won se edro no wanu mu bie no yade no egusu edidi wontente me pacho pedro ni bi enom na yade no entu ase kwa maka cho se adwuma ho adene bosses fo na wo mo aba no wanya papa wote asemase na asemanda no pa bi abe test the message I'm going here and I'm sick ade enche wo mra no no obi te ho enti kope 3p adwene bi enom na nipadua mu no ensiesie ne ye boten na tinini na emiemie mu kama ede amao se de be ya wapomoden ho nsem ebe ye krabehwe wunim garlic so mfa so de danti ye kan se ya meye mbre meka senka wo twen age namba no na afei edro no wakwa akopa bi ato na afei etimi aboa na de ye medane se obi a waye kese mroso na kese no ase ba bi afat ne bi hyehyɛ ne nani nye ho wo ba ye hu ne to ne hu ne fu ne hu na ntu no wo mo betumi aboa wa ma afei no kese ne yatew so fine edro limiter wan kasa wo pe se de be ya wo nipadua no ebe ye akono enu achi yade bi a ekutiaw ewo nipadua mu no kopa 3p garlic mixture edro ne bi enom na efa adansedie no ebra
Dani Hebedro no benya biato ho Misty Colena Capidan ken afei Angelus eno achi ba bia yeton hebale dro pharmacy shops dro ni na se pharmacy shops ahodo no edro no benya bi ato wo mayimu afanani na wadaro ma ya hye ne soma yen se bottle no gale kokko eda ho a eno na ehye ne nson 0248928824 0201000021 Matadai Hospital semen kamfo emfama wo se na watwi mo ayafo ni echiremo ho no womomo awo ewa apomuden afemo wo mo betimi aboa papa ma yade na edi woso na ema wunya ahomeka no matadai na etu edi afiri ho we hospital a nenema bia eye ewo hospital ahodo bia wo mo eye bi entimi mo boso na emom hye ne soma yen se wo mo kyese wo mo nkane no enya de se edum da biara da ejina so sanse generator ewo ho no mo a ECG fo kra eje wo mo nkane o betimi aboa afei ambulance services so ewo ho no mekoba ne se yade no yemo achi emfa wonko baby foforo a eno so ntempa yetam wutuma na chese de chedeche ye de wo esne santansi runabout no mo golf filling station no achi for 0244088918 0244691759 Congo ointment so eti wo redie ni ma redie no soko body the talk body the speak Congo ointment na eboa wo ama redie no aya kono toda ya yiwo na ho kakra awemu no na so wahye bikaba style no atela fo na wo mo ba no muni madepam enti koba ne se wo body no efa wo mutimi yi awemu ho che show pass bi ma chase eniema ya akono wo de wasori a wo kokra ema wo kwan se wo be yi ho sa na wo ne chairman ko a ehye dem a ne wa show ne skin kakra se de be ya wo chop money mu ebe yeduro Congo na ebo wa fe ho na mani ensawansawa enka hodo eba motro mu hem no no ebe yi ne ho ama oni padua no aye fresh natural ventures na de edroya benti bibia natural 0249017101 0204616161 Charistic Ventures semen kamfo Zahara enupano enfama se wunti na edroya sesa kopemu ewo kanchi drug lane enti yade nko na te wo so na wo yade no de achi na wunya no pomesidra Zahara edro no de betumi abo akire se de wo yade no esitie na yema wo bi enom 0246348334 0248569335 afei good morning heba machine so etimi aboa ano papa na ya boadre ni bi na etimi muao ema oni pedua no enye kama infections ahodo agi ni pedua no aboso body pains ne sciatica ulcer menstrual pain disorder na shoka ho sexual weakness pressure ni nua diabetes afei kidney any liver problems no good morning heba machine good morning for say sesa we yade ansa na dre wa kan hwe ene ya wo won kwan aya pedro ni bi enom na mo ho ban emfanto ekoba ne se yade no eyi ne tia etempa eyi ni free 110 ema bibia so kama doctor 3 days adro no na make am for ede ama wunya no a ebetumi aboa wo pa 0246594117 0246594117 mama mabra pacho media ko ba enche bia no so be sign ababa kan yes kono musuo yo etiefo ansa na ye ne enne covid tiger nut for ebedi nkomo no kai se na watwe mu ne edi nkomo bi oba oni be ma ko hie mu ba kope na onyemiye na busumi nsia mu a wan kan che be ma ne se onyem na odi scan ekwa che be ma no after 6 months se onyem nkomo ne edi wa ha me pese matumu nchini bebre enne ye ka se di feedback no ebebre mu ye di feedback no eba ebusuafo aba ha ye ne ebusuafo no bedi nkomo be ma no wo fa wa ha oba na nkasa nso ewa ha ekomo no sign na akwa akosi enyi wa fidie no emfiri ha no ho sei ye se ye nse ade ye hyehye ade ye mfa mo ma ha se ye be kan se ye kan keke ye de ba ni ahyehye ye siesie na asundwe e de aba mi nua be ma tintin tuntun kese fefefe wadi covid sa no ho ayakona mensa Abraham pamo akwa ba ne ba mejo so wadi kiya so covid na so bi e we bi ankomo no is so be kabusia no pepe yes adauma ye bibia ko yi nyame adom bibia e boko covid adauma ya so pepe we das you ka choye monkomo we na tiefo ase on say me free parliament house na ebe okay on say enimu na forecourt of parliament house covid eduma fo no ma ne mate ne mo
wo ho no ebe ni na go say ye pese ye sampling test so bi wo ho a hu TV so say the madam aka efe de ni ade oni bi da nti pese o kan bi hwe na wo tobi ya na ye sa ade no until the month of July and the 1st July till your 4 Court of Parliament House yeah sample free oba be say can be sure na utobia oba betumi o be say obisa betumi bisa we say ya catch say e aduane nya duru but say wo problem bia na say wo question bia betumi bisa nti won kan ene towns na twa hia ni nyina betumi aba 4 Court of Parliament House na obe ka covid ni bia hwe na watobi ene yen kan for de na ye get for bi na obi ase if we covid organic tiger nut powder ye pese ye ka se ye damo ase se ye bo dawuru no mubusu a motoma ye na ejisika na hia yen kase na mum se be ya nipa benya ahoten na wotime ye adwuma ebi se wo ahoden na wo ye adwuma eboa e ma fie ye de eboa masomdwe ba fie se wo diabetes wo pressure se de da mekano no se wo ni covid organic tiger nut powder na wo catch sabi kusukuku no ebeba aba papa enya sem ketwa enti se wo many portfolio no ya na asa wo nyare niema se da nkoye enya sem ketwa amapa wo de fansuo de warm water na mix ataju sam covid no ya mani pi epia na de sesa hausa kokolo anya asem ketwa obebi afilia na eba buawo na ama omoja no anane moja no na watumi aye wadwuma obi wadwuma krabia na wabre wadua na ye covid organic tiger nut powder se wo wadwuma na wabre wo cardiovascular challenges bia di covid na be ma wanya blood circulation ay papa se cholesterol e dose wo nipadua ni mu a baby amika se cholesterol eye nipadua ni hia cholesterol evize nyame nim di mu no the cholesterol adua nipadua ni mu but esan bad eating habit nti baby na nya bad cholesterol yes se udi ataju some covid organic tiger nut powder waduane a enane sa bad cholesterol no na ema blood circulation ko yi eba sa wo adwuma onte bre nti me kanfo dia ma e ma no dwumu fo ma no mo ba ntema ne rose nya sam ketwa sani ye ma mo si di covid no e wura de nya sam ketwa nti e da dwumu fo ma no ase papa se wonni bia ebi na di na bia bi ato ye numbers no ye numbers me de tudwa na wa frɛ yen ye no di nkomo e 020548 0548 400 265 Actually, yes, is our number. 0548 400 265 aye enkran tema kasoa ene ho ni nimpotamu no mo number no de hawa dwen de wonti asibia no frɛ ne no ni nkomo ya to apete herbal shop pharmacy supermarket covid organic tiger nut powder aduane a wudi a eboa nipadua no vitamin E ewom vitamin C ewom potassium magnesium and energy bibia wom ayesa abe enfaso no enya asem ketwa ebise wudi a eba ome nti na omo a obeso munya flat tummy no eboa wo mo no ebise wudi a Akoma nyo na enane saade no nkakra esa vitamin E na emu nti no ema woni padua no so eyefe nso bi wo ha na wodie no odo wo sa fa ho a enya asem ketwa say we sra yes oil na woni padua no no asa da me ka se ye wo nipadua no ye wo akwabu wo friend collagen sa collagen no oil woni padua no nipa unyi na woko ani mu no na sa oil no ewe nti emma titru so wodi ewe a emma oni mema nhyiamu no enkoyi yes so wodi ataju sam covid no waduane a ebua increase collagen no ma oni wa hyiamu yi unya cat ebua pa ma skin no sa efe aduane bia vitamin E ewe bia no eyema nipadua titru pa ne emma no nti unya bi ni ya dibi na emwa
me be so question bi answer na wako won say ye hwehwe social media so ni ade adi me ba me man side aya na wo ya wo say Freaky Friday it's no ye atadwe kakra ne de kube bi frem ne de dates kakra bi efra so wo na ye de powder wie na mpese Freaky Friday no koye mam yam tibi de sanya ma ne fa enough o so ye de no kra no de ne se ya yam ne hono no okay ene ya bia ne no mi hwere ni ayama mo preko enti se unya o sa ne ma na o kana na wasa atabi sanu na de afra na o sa so kra wo kwadu a kwadu be se fingers no twa be se nan ana num na wasa atabi sam covid no be se atre no enum na de afra unya ice cream another say fridge kakra ewurade enya sanketo na dabi natural nze se o enna ho problem a o yesa na udi a enya sanketo o cha akora mo no enna se sperm no so emu aye light na entini ni say a udi a boost sperm no for fertility so oba so dibia esinsi ne yam ma akora tomu a onyi kama se owo so a na wo mu yemre da bia ye kanfo se wa wo a wo hia no fusu a eye quality e de na oba no fata ju sam didi udi bia boawo esa se vitamins na wo mu no calcium e wo mu aduane bia calcium wo mu no aboa ntini ele nkase mu nti akora wo bi ataju sam bia no onante ntem na dwen eye sharp osua bia na wure emfi nti se won pese oba enne weda no unsa akra se omo hwini mu nso ni sa ne ma no hono ataju san makra ni nya asam ketoa eboa ni padua no na food and drugs authority for agiatum ataju efiri ko ya na namo penso any side effect we hear and say obedi udia obehu say ehwoni na ye kanfo de ama no benya won so we hear enchenu bia numbers am to bia no 0200 77 and Ashanti region other towns no Kumasi and Portemo no 0244 78 76 39 and I'm crying somebody can cry 055 05448 400 500 Enti 265 rather 265 so 0548 400 265 pacho conversa number no edimai 055 8400 265 055 8400 265 I'm crying kaswa o fresh number na be bia no ye be arrange na wo saka bi wo etakra dia Connect FM ye de bia koja ho ebu akwa pharmacy mensa Ashanti region poku trading e wadum patas ABC Mart ebi ho Fred Mens or Dr. Mensa ebi ho enkran oko okachi dragele na tinated herbal shops ebi ho na naboachi ansa benje biato Ekus Pharmacy ewa Shaman Little George ewa Tema benje biato na AP Pharmacy ewa La Paz and what your numbers e bebia no bebi e bia no oko Sunyaya Green Light Pharmacy e de bia koja ho oko Brekuma Newborn Chemicals ebi ho bebia Covid organic tiger nut powder ye pese we bia na e wodru entwen ma enyare ansa e be se wodi a wodi bebo ni padua no ho ban na build the immune system no ye da so pa ye minya be ma mensa abrampa a ofi Covid tiger organic nut powder company ena eba ye no atadwisam for na ena ene yen ebedi nkomo na atadwe de eye papa me ni hwe kra me ya atadwe ho stories no yesi weni so kra yo wisi kra na se ori atadwe a it me clear weni so e the mount wo de untime nwe a ko top powder ni bi atadwe sam ni bi na fa gu nsuom nenom na weni so na ye wisi no enko enche bia ye be koye nua ba awoye ho oti akonwem ndem bo ni di no wasre ya wada no bae na ayare hosem muso ndem bo ni di no wasre chese nkomo no ekoyie na ansa na ye be ko awoye ho no
de wesiesie me ho waye meti waye manim ama enne me de aba TV so na wo hwe me e wo Facebook ne de aka ne nyina e Sunday's Beauty Parlor ono oye office weeks ma wo pesa on pam fan share so obe pam e de a share e de ama ono ankasa nso ebe ye wani makeup senya wanim e no color esitie bia no Sandra ebe siesie ofefefe na odi akodwumedie bia okobia enti wo hwehwe Sandra owo Akoma FM yechi he ya askwa Opsi Social Hotel eho na Sandra ewo obefre no ewo 0242 747637 na Sandra onsiesie otiri ho onya omore nyina emfama na onye wanim yie fefefe enso emfama awoye eti say oh ene de komo na de na biewa no and still komo na enye de biewa no awoye na fa me princess number obai you owo ma me ho you na woye eti say wo ye pa na nne na mpesa nka we boduku na nka pesa nne ka wo be na wo so ashore fefefe se de nne ma hye ni e say e komo ni ko ye ba ye gidi so besia ba biom ni de on fa duku no ensan enfamba kentina wo ho bibia nkomo na kodu bia me se emu yesen adana wo de ba ya na meboa yo etetefo ebia nne e na wo hwe ye da edikan e wo Onia TV so anase nne na edikan a utie ye e wo Akoma 87.9 anase wo hwe yo Facebook anase TikTok anase YouTuber wo pese obi say die kra na esi a Aunty Bea odigi a wo ye ho sante na wo ye ma sema kakra bi wasem na ya wada de baaye no bone tofa na nne na afi na obi tie wa ontin komo na se na yakowo fa ho ni ama wo fa so akwa wo fa akwa ba ye pese tie fo ti se wo fa bi wa ha akwa ba ka cho wo fa se ne hwan me wo fa se ne boya ye hwan oye maami ya one na awu okay wo fa se no wo fa se no yo tie fo won se komo na be ko yie pa awoya ankasa so e maami ana so no so ebusuani e wa ha mrepem no ye de ono so beba na bebia nkomo ne aka akodru bia no ye nyina ya tiase enti awoye boye nkomo yi e de ne do ba ha ya wada no acha ya wada ade de me ba ha ne se me ne abrante bi nyam na nyi se no kra me esie me yare me ana me nim se me nyam ti me nuro dro aba asem ho beto me ana me de me gusu a me no ti e kire kra na me hu se ade ne na ye nyinsen esa manu no muro na ti me kotwa aska ne te se me bi edru no me ya ho hye anye ye na me bo na mane obo hwan ya mane me bo be ma me ne na enyim na mane okay ti me bo na mane no na o se wate na me nkoyi yinsen no me nkoyi aska ma bibia ma ade a kyen na o san afra me yinsen no akoyi na me se na ho ama me ska no yinsen 6 months me fa de ne nkoyi wa san esim sa da wo pa na eti se so ka wo pa na che se wo yi nani kura se wo hu se bibia kura eden esi am de mi gusu ya maduma kakra da metimi na mekoda mentimi na mada na mi gusu a ntimi didi ma na nyame ye maduma me de wo ye eti me wo ye no ni nyina so se me ma na mane ma nka hwe so me wo ye me fro obi wa aduma mo bo na man che se me na se bufuo ni ayi ni tina o frɛ obi asin obo ya no hu nipa na se o bebe ma frɛ hu nipa nipa o ye maduane e wa aduma mo ma me na me bo na man so oni ne na awo se ma wo na no ankasa de ma na mane se ma wo cause na no hu ye mahi pa na no hu ye mahi na me so me na me nye ready wa wo kwan so ntino na se me nim de me ame wa na stress levels akoshu ti e ba se na me nam kra na bufuo kra akyekyere me kwa kwanyim no me nye ready wa wo kwan so enti na bufuo ni ye se wa kwanyim na bufuo ni de obo ya anyumo emu de se ma ya mi de na mi se yare na me yare na yare na ba se nyinsen no eti me kwa hospital kwa man starting tem e da wo ka me omo se lab na ma anya no for 6 months me so me nyem ye no me nya 10 months 14 weeks na che say me ye 11 months afa doctor ke kan se me afa hu abo mi say ya me ya madam dam kwa ya nso na me wo ye ade a chinya so na yi mi na me ba fie nti na che se me hu se ne ne ye na wo ye no opese o twa mi di na no so de ntimi nya adwuma saa e na do ba ha e na me de ba ha e me de se na wo sire na obi be bisa se wan kasa no na oboya
na ye be ma na one ne ti ana say broni be ka say one night stand na mu na mo kwagimo ni da ko bi pe na hasho e fine ne kwagye ni da krope na ye de na yinsen ni timi ba mi ti eno no kra na ya me jakese no eno kra na ha me ntim enti woni ne da ba ko wie ye ne mpna twen aba mu biem bibia ma mu na wankɔ ne nkyɛn biem a hɔ na da na me ntia se sɛ eno no so na me pese me yiwa no aha hɔ na kyerɛ mu kyɛ sɛ me makɔ bɛ ma hɔ me ne na dada kopɛ ma ankɔ de hɔ biem edi enti ye na wankɔ ne hɔ pese me yiwa no yima no en because adwuma mu hɔ no na sɛ nsama am tetefa no ho na emmoa me empo ge bi kura wo hɔ no ma na ge me pese me bɔ ne din ge no wo kunu ma wo fa bi kura wo hɔ no we ana asa wo fa ne kasa fa wo chi ne kura na nye ti me dwo nam se da bi one ge ne twen plana obi ya wo kunu no ne wona no ma adwuma mu okro obi anim okay before that no enko hwansa ansa na wo kɔ no hɔ na ne na kɔda one day no na sansem na wonte na me share dan entity ne sa na wate ana na wo share da na me nte enti ada na ne kɔda afia da me na no ba ya na bete echire no echire se ye de be ye wie no na me tete se ho no so da bia na me kɔ ho na wo ne yes na wo ne kɔda no na nya ade na wo ne betwempuna eno de se ne ya betwe se ne ntwe no nka efiri ko ne ya nim de be ye enti wo ne da ba ko wie ye no na wan kɔ ne nkyɛn bi ma na say in between that time na wo de tete nsɛm no na mo mi na nkita hudie be ne kɔ so na wo nkɔ ne fie wɔ abu akwa wo bi na me nkɔ Friday no ofre me because no ofre me na me bo na me ma de na me ton no de bia no na mitimit na ho a ma ne bo bia be to of na me nkɔ nti obefre bia me ye kenke enwumre na me ton me ben bia tenka ho no woni nti na mo to ade ama ade achi ti a say ebi ka ade achi a ne da ne ye different ti a say na me te ho a Friday na me ka so ofre me na me boa no ofre me de bia tina nyese bia ase me kɔ hɔ da ba akopɛ ne na edwuma na ama kwan ama wansi me de no kra de ba akɔ me no na metu me ho asi wo sɛ me de me bra ne me bibia apart from sɛ me yinya me suma firi hɔ me de me bibia begu me dwuma so ti me de me dwene ho ana me fi so me de ti de ada ne kan pa sa da de o ye se na efre be ya kɔ se na wa announce bibi wo video ni na me nte she o ye sure na me ye sure pa na me nte she na say edwuma kura ya na o di free o ti Ashtown o di fi Ashtown wa o de call ebu akwai a o kɔdi share o hu na o kɔdi share o wie ya fe de o sensem bi a o tete ana nko yiye na ekuti o se flower framing na de obetimi aye enya ne sa na de bibi boni biensi wo yantem sa okay so no na no craft friend wo kan biensi yo enti no no aka say koyi na wa ma usika no e na afa ye wabufu a na ye mebufu na me ye ma adwen se sa chesa wa adwen se usika bi nkɔ baabi wo hu wo nse chi aden de na me so maboa no de egua ma wotu esika nso wani na wo panyin sen na koyi ana atsam kra isa mebufu ne se me this time be kire no that day no sada ni nsuo to ya yesu edwuma ne mpensuo nsuo to a ye ade to nhede ni musa ba me ho no kra de nsuo to kra ye to ma de san bombosia 4 million nam si me mo obosia adana de kra wan hwe a me ni ntem kra ho da kwesa oh there be bombosia 4 million nam si me mo obosia 4 million so this kind of share no so sign bon obosia 4 no find day me mo obosia 4 million na sa 4 million mi obi a ntinka me ibeyi ama wana ti ho na me de me so a me nyama na me free do ko wo ye do nya de me nya oba wo nya sen me ba cho nyambo a achirechi na ebenya 1 month okay so what do was semba higher wada no na wo de ba sempa cho ye nya den na mbo a me de ba se mumwa me na sesi ano de edro no se mo amfa mo ho amema nyama ba jinsem yambo a ne nko ye den yamwa me se ka bi amabo bia wontu ya me kama me na won san hwa akola ne ma miska mfanye adwuma okay cause me sata mo se nya wo a kama isha de nyu hu time sata mo kura time kura me de adan nwure de mato me adwuma so final question asana makowo fa ho no time na wo de scan it share no ka se wo be yi ana winyi no na o sign sell 400 cedis na ebu fu ye no
wan hwe na busuani bia amfa anto nanim man hwe obi a ono susu humi a na ase wayi nani enti da bi na me bed ma mo me so na ma adwen se ade ana me sre fri nyame ho ase ommoa me na bibia anya bokọ ma wo ya me kan so nyame ye ne pepepe na me wie a ko so ba de onyima wonti me ntwe manso wonti empo be ma kra wo ne nyim wo ne ko anhwa wo ko kra na kwa kwa se ti na okosa shoot na me kusa de na hye me tirim pa nti ne adwuma mo de no kra de ba ko hu ni se na me bu efu ba na me pese me bibia me ne hu se ti de bi me wie kra me be fa ka ba be bia me ton ade minisko wo ya na me wo ska kra nka me pe 5 million bi e ma wo de to ho ma cash na me sign ho na me call ye sada no bi sign na sem bi say scan no me de kire no na wo say onya ne den fiti ase no obeye no ho say ase obeji ase wonye me so me be ma bi enu wan pa ase bi me call no ho say empo ma ko be ma we hu tin ka me fa nkoma no me si me so akra me nsia sa ha we bi da okay say me so me nim nyansa bi ampo wo enam nti no me ne be ma ehia se me bi me be ma me no tia me nkwa ba bia me nkwa ba bia nti wonti me kra me wono nka nchem se nyinse ne ye wodi a na asa nya wodi a nti bi mpoda ye da sepa wofa amen asori nyina na ya body tofa ne ye pese omo a enne ne da di kan a omo hwe ye no omo hu nkomo kra ye di ana se omo tie ye no omo hu nkomo kra ye na wofa wadaro man pacho ye fro say e frame kojokusi yo me pacho na wofa se ne hwan me wofa se ne boya yo na pacho boya we me ne ya ne ba na adwuma 70 no o se wo san akwa akohwe na chika kranti no be besi bia no me nyina mu na enkomo e wadaro ma wo so mu se wo ye bema ye ndi kanji the perspective say if wo ye bema no emfri wo ho ansana wo fa sem no abem sen na wo si so sa asem we say mu kra na asem no ni nyina ne se aso mu se eye me wo fa asiboya akra na aba woni ami ntami aso mu se ye ba no okay achine bia ani hu aso mu e be ha akra no ko pinse nyakopon ba ma akra nso anyini aba be akra pa muso mu ne wo kwan be so yeso mu se edikan maami transi wo asiyo di koma maami na sema wo kanya ne se abla wonyem ye no before no wani kan wa mom me wo fa ase na mane ti me wo fa ase zo nim bibisa se oni obi anyem nti wo se obi a wo prepare se bibi dan ni ma wo se otu wana mo until se wo wuye a edi abepie mu ha yi di anesu ni da edikan bi di hu maami ti ba ya mi bisa no o se ampa wona me wo fa ase na wo me bisa me wo fa ase wo so se ne kure te ni bibisa aba onye achini because o se wona na ye bibi pen ti wonti me nye achini bi amfa ho ti maami asema wo kanya ne se abra onyim ya o de awo abisi sabli no sika na da na ho no mako ya na yisen kan ne rent so a o de ba betu aka sai scan so no o yisu sisi ne rent so aso awo ya na o sika ne yesai 15 million 5000 cities 5000 okay enti wanyim ye na awuye no ne sika na sa enti wo se ye rent down so time aso wo se ye rent down na ma no on do on pay se edane ye rent for 3 years man na me ka kire ne se ye rent 3 years no sisi a no ka se 3 years ya ensu otoso mo din ka ye rent bia 1 year na 2 years e ma ho le so a na ya san ba betua de animo no o se no for 3 years it is a 3 years ni how many we are ni dan han bia biem ko pinsa akura ne benyina apart from say akura no ni hwemu de o se ya say de say ya hwe ba no e ho na wo ka kodrie sa na wo ka kodrie papa ye mbajo eda no o ka se bi wa ha se akwala no nyon nko an be hwe ne nanso wo san si su ho bi o chese mehu se wo nipa bi a wo ya chese na ntwe ma no na zo ye ma me ya ma mehu se o ya chese
so na ye be akula we ye be kono ho pa there be e to kwa kono ba kono sa sika ni nyina be sika sam nti na wo pese oje tum mo nya no hunti asese me ne no na nyem so da ye free akra ba yi ofre me na kama ma so ofre me ya memfa be che no ai me pa cho ka chem se ofre me ya memfa okay we obi kura nko be ka se bi asintia me de 10 cedi atu so me sense a wona menyim ye besi me ni winsem ska 1 cedi kura be sin ne nti ka expect say ka ya wadan mo ba call ye no concern o 10 cedis bi kura ai kura na me nka se me mpempo ene nya tomo mo ne tomo mo za wa se de ba ka ba meti me dia man wanti mi nya sa de na be sin ne me so mi sika 50 million na me koyi ni sei na chese me nyesa bia me di ne da kurupo me ye bi me so me ye na sa 5000 no na nke betimi ahan dan 3 years na ma wo ai sisi baby a woti sese ye se no si chake ye 100 cedis ba sisi ano ye omo betina afi ofoforo ni atuma ko 1.5 ti bi ni se ni esa na me so eduru me so so abeso eti no me se ye be se betwa bibia so mfie mienu mfie ba ko no me sika 50 million na mde me hia se sika no me o hia sa 5000 asa na yen sign high dan 3 years oh me jiska na me a me di be han me dan na me hu se asan obesan ahwa akwala no akosita ma me hu be chine se me start ya medwuma no kura me ya medwuma anya kura sa na me pacho sa sam na wo di gina so na wo ka se wo fa ibesia ba wo biem se o ka se enye ono nko a ene eba behwe akra ne de se me gidi se ho no kan anka enye ne boni mu a ana wo fu se ye ne boni mu no kan ne sa so kire me so oni me be ye ni chempe chempe ne so de mimi ni problem ono ne de ebeba ne hia okay se akra ne me ho no wo ti se me menya bia ma no minya bia ma no se wo be yu sika kra bibia da me so okay na sa asem wasan kan ha ana mpesa me chese ho no eni kwan san ko kan sa na pedifo ba ye be ba do ho wan kan bone so ono no kan say for example me no wawo me discable se jisha akra se bi sika no ko ntimi na ntin koto aduane mla akra ne ni no crepa wo na we spend your time e dia koto aduane okoto pampers okoto atale bi a o discable ma na ni su nya de na ni no be ya nti ono no kan se jewe se ye nyina ne e be ka bu ma hwa akra no okay wan kan bone so se me de 1 cedi ba so fa 1 cedi bla ho na wonya ntiase efi wo fa so sa na me wo fa so ne ka kire me okay ti ama no pe nu ye shia wa se ono pono me kan sa se mi ya kire se enye sa okay nti ama ai my reference executive producer bila ono kwa ka se so far as ya me offer sen anchire oban se e bia enya kwan bi se su na me kan asem na kusi na mu se na me kan kusi no wanchire mu se antina obi a oban na dwen sa no na me se ne so adwen sa police na frɛ no kra bi kra kan sa so adwen sa dia ente sa na se na etie okay o kan se akra no ye nyina na ye behwe no enye sika se mu na emu ko ba se wo do ahoden boa na me so me di misika ebeboa ti disika ba sika ntimi nante enkoto bibi me ya akora no sebe wo ya akora no ye ne ko hospital me disika ba akora ntimi nante nko ti se won na spend your time e ne ko hospital wo e ko hwe no ko pense ne mo beto na basa na be fi nti say 3 years die na 7 na say minia awoye bisay se mo kan die ne man 3 years mpa cho no wo fa say no maka ko ya ka go du say se chinchina also per 3 years na me fa me mo fa se na dwunu se nka yan hai 2 years ana 1 year eso a ne sa ba betia de edi animu ma me se won ti ase chinchina per 3 years ha 3 years ni mana eso a ye oni eni dan han bia bi apart se be hwe ba oni eni dan han bia bi okay e ma me ka chenze me be se e be du ba bi no obasa be ka se me time aso na me nyamba bi ni akora ne nanti no sadia na se won adam am dia je oba sa time 3 years akora na nya 3 years no ultimate ntire ma papa se papa ngo he no imi kura no se wonya 3 years mpo na brusa mpo a papa osore kwa kodi pa ene yes empanivu bu we se akora nyi no osifi but onka ho nti se chinchina 3 years advance na opa no problem ya jatu okay it is 3 years advance no ebe ma no but akra ni hwem ne
enso ye behwe no na emum say 3 years advance no yetua na so after 3 years no ka say enza tua bi ndie yentimi ye apart from say ye behwe akola no kopesa ogbonyini yo wafa pacho di ni bio Efrem Kojokusi wafa Kojokusi yo wafa ye nwie ye nkomo no na emum de bia ya ka kire ye tiefo de ya hwefo say dwumadie ye de beba mu nyina no ye wonkofo a omaso ya snimu a omoboa ye ema ye de dwumadie no e de bremo se ye studio ha kra ba ye fe ma woni se e ye sika enti se ye nuanu mu bia ma na ma beton edure be sabo yare ye su ye benye sika ne bi de ye sie studio ha na me so me de aye me ho fefefe a ne de etu aye ka dwumadie no enkoso ye enti ene ye was Zen Naturalist Clinic for ewa hase ya omo ene yen eba ba bedi nkomo mini aba ma kwa ba ma oba pa me jo so e aye na afom dia ka se ja oluman nso ma hwa me ho ye rade kwa ye ni rade gu so bobo ye pa won so aye fe me da se papa so nya ka se pa amen me da se no se Zen de ye ba ni se ya na e ade ba akope se ni pa pomidin be sipi on se de bia na meta aka se apomidin atrema ya na eye bebrechi ayarehwe bucket ba ako se obepa obepra pa apomidin na eye atrema se eye bebrechi se be kwakoto hospital na ye bra ho na doctors ginjina so ya doctors na ginina so na ma wani gio wa pomidin no ene na ehuhia enti nye ni pebia nso na obetena eka se bra clinic ni ade obi kwa wo ka clinic na ye mu ahye no umisa mi bebe sika kura ye be gime kura na no wodi na eno no ne yakeke nkohini ni ndubere ni nwie hini abubombe dumiensa na yede akwa FD fo nchi mo moaji atuma yede aba abonti atu ni din se good morning herbal mesha oba pe dura de TV so ankrofo ehwe se nyame ye wadom ema wunye eduro we bottle ba kono wuntumi nja anom de biara da me o me ma me ba ko ope oje achinye pa na onye obi a onye type a ya ka se ye nunum ndura ope na ne nan eta type a de na se ta type a afi no onanti oti ye pa wo ni kotodwemu asem ba ko pe na o kan se eduro na de bi obehu na me TV so a me kan wa asem no o so o try bi na o hwe ade na in fact me ko to ba ko promise heba e de koma no maame no no meduro na o ye se wo ja na se mama me eduro no num wie wo de no bottle ba ko pe wie inhyira ka se ferade se one day me feel radio so see man of friend me say me nto eduro no bottle mako enan enfambre no na Friday ye twemu ya osoma me baby ntimi ko no nche me ko na o de ne nan na nche me say DJ hwe me nan no a oba na atata ni na ko mo eduro ni eduro Dr. 3 days mo eduro anka sabati ye nhya down ton ya ho sa isanse eduro pe no ana ton no eduro de TVC eye moja ni ntini mo adwuma anka sa eduro na de so no na isanse ye moja ni ntini mo adwuma nti obi o se eduro na adwo mentumi nda onum good morning heba me che eduro de TVC onum ba ko pe obi o se me didi pa so me sotia na etie manen try eduro de TVC hwa ade oba pa obi amfra en complain se me koto good morning anjeme na de obete wasome se yami nshiro obi bisa se de asema because eduro na o ma me koto ye no ende ma de me ho eduro ni ye moja ni ntini mo adwumenti obi o se wo wana ne nsa entitiriti na etwetwe no obi o wana ne ya entitiriti dan ma me ba ko o se onam ofrebu akọ besofu lai otumi nante ya benimu kakra bepeka na mpabu ehye ne na se yi bro ni mpabu ehye na yi manyi na echinye fi se yare enti me mane koto eduro ni bi wo pure leaf na 3 days odinu me eduro no adanse ma me ni die na no ode ye nhye dan ye dede nton ye ho sa se wo ho na wote sa wona ayo taye otititi won sa taye otititi a no eduro de TV so ba kope good morning heba mecha no me eduro ni bi oba pe ye de eduro we bi we studio bi a na presenters na makwa me yensan fempi adenti omwenwu se enduro ba omo nchen pa but eduro we yesron kokura enti obi ho o se obu ni nsa aye moje ni ntini mo adwumenti obi o se me bu bi nsa 2 days na etwa 3 days na etwa utuwe wunim se nyame anya ne nsa 7 days oba pa amma kura no 5 days e normal but say be 2 days 3 days obi kura wa 2 days ni su fit bi na eba I'm telling you the gospel truth fa eduro we bi na wo de onom anope wie na enyimre to adwunum na da wo ba ni kosko provisions na edoso nkasa te so but wa be wesa bosumi bia so a na ye de abofa na abefie ya amfa na amefie a ye ne kwoto hospital oba tan bosumi bia be so na wo ye hyehyere ma wo ba me pa acho bibisa wo se eye de ba de nte de bia de wo be kwoto hospital na ya se ewe no
na sa woni oba obu ni sa na ya sa we ni tidem a sister wan hwa da ko beje ne ho wo ye be ma obeje ne ho me pa cho pe eduro ni bi fama wo ba no fa ku ni chop box no fa nko school na read busume we hwa ade se sa busume so e be sa na be fie bi ma ye mfa ne ba bi ye mfra wo so bi good morning heba mesha ni dwumadi a wodi no esan se eduro ni ye moja ni ntini mu adwuma nti obi wo se wo a otese ne hunne mu twetwe na nkasa ne nemu twetwe no ne chinkasa tutu no eye ne ya obi ho asiatica ne to asenkasa no etwe no na ede ne tufo mankasa wan hwa de aliyewe da ko de be hye wo fie beyifu be ma asofo abompa ya na ya asofo adwuma me so no good morning heba mesha good morning heba mesha ene de tv ne so no no mesini ne guase no emu bi obefra piki bi doctors ni obedi nkomo oma enye so mo hwe no mo so a wotie yen wo radio so no me de no ma ne be ma sisi ya enche na emom no de etie ne obi ho a o se edura no pa mentumi ndidi me pa cho no good morning heba mesha be ma wodwo so a wote ye e wo be memu ma edura e fa ne se good morning heba mesha emel oba pa oba bi ho na o se insufita bi efinase ba unpleasant scent na ase yinka me pa cho wan hwa ba ma ne beja wo awade wo ne dua nka no me se pe edura wo ne dua nka no me was nnuama nkoyi obetumi eja ho akofo ba abofra nnuama koyi ene mema no ye to mo omojeje ho kama oba bi was meni atenka na ode ho baga ya asa ba yira abo ye tu ato ode wo be me bebutu ni so on tehwe obi nyanso be we no be so am telling you tell me come baby me kan no crash also ko shia ba yo obi ush e di ama ne pe sister obeja ho akofo so obetumi aye sa wish ni bia pe good morning that's right embo e tie we nyanso fo edwuma bompa ya ma me so obi enya rebesi abedwuma so obi jibi kuru o pa life o kro baka cho say so good morning heba me chana no I am telling you the gospel truth because the road is already clear. The road is already clear. Me pa cho good morning heba me cha hwe be ma wonu wo ba hia na sa wo hu sane wa wo ti sa oba memu ye wo ya bra me kan no kra chiro wan hwe da ku butunu so agengara mu so re biem e be ne so ne wo ba ne ko hia kwa na ne yemu hyehye no pe edura e fa ne se good morning heba me cha edura de tv super ba ko na no wa wo ni so tabiri wu pa sister mo edura ye good morning heba me cha afrobeat o se ne sisi mini maami bia ni sisi odi woni na so woba wanhwe obaka sa maami na anti ye ono so onye hwe onampa bebi asisi ne kodu no eya ahomete fa eduro we o de no kakran me mombo sumi ye kan say na wotwe me yansa o sa me kwato maami ba ko mu radio station ba ko o se na obafro o ma abro san na akoso akoka na asama wontumi de bi wotena otiase ho but ope good morning heba me hye ni bi num ya no ene wotumi afra abro san no o problem ne say num good morning heba me hye me pa cho wa wo ho a obi say me ni su ta bri mi sisi ni ade me duro ni ye wedu obi bi se me say ehe fa ne menye bi ato ye kese okumase nti wo be fro ka e won kran abekumase ana baby jina nkran ho a okeshi drug lane ho ko ho na na bo ache ne tenetet dudu obi opese wo to bia wo tu to wo tu ato wo koto ankra na anu wo benye bia anom obi sin water kra de memre ke posa na baby jina takra de wa market circle ho mensa dudu bia na Christ dancer dudu bia ope bia no ubenya anom ewo ha na wonye bia ato afemu amwo me ami krum ke posifo no mesra won mbocho wozi wen wo che kotokra ba de wo kwakinsue na de fikinsue kotokra ba wonsen yimfa do baby ma gremofo wan aso dan kesene won mbocho wonsen yimfa do bo achi ansa wo no wato na eduru ache papa na ma so na pina heba ono so wo ha me san ba santim me chenyi mitekra ma no eni to be dura santim man tem anso kuma say to be precise me pa cho tina yakana say tina tet e wo so for life afa wo ba ke woni Ashtown ni ade a ya kan sen buachi ansam wo ho na Dani Heba enso e wo ho sanso e na Kolinak enso e wo ho afa have me pharmacy e wo asafo have me wa asafo afa the almighty PFA Almighty PFA o watanfo kwantempo no do wonye dru new road asi unseni fa so ya kan PFA na bo fefe no afi oyerpa fa bro sem ho so ya friend no promise eba udru ha ubenya dodo bi ato afi wo tie radio for the sake of woninti je number si a me boswe wonya frɛ pe doctors be ma wonchiremu ebro me kasa yi so number ni 0246 59 41 17 0246
0246 59 41 17 and 0553 21 35 87 0553 21 35 87 say obapa edru we ya to apitin wi asafa na nyina enti wadawre ma wo frɛ me ha wo hu mi same ehin na menye bi ato kuro bi o wa me sɔre na obi fra obodin a obapa me we nchen wi adaka makura me nhunu ho me nim ho enti wo no de wadawre ma drasto bi a wo we a ko sisi bebre na ye to apitin bebi a enti suhumu fo ton ke bebi a ho bebi ani pharmacy ana say drugstore be e ben obi an reho e no ba pa ka say ya ka say ma ba ka say na obi fro say eduro na ye den me so na ma chechire mu no eduro na ye immune system support e bo mo nkomo no e gina abana ya we bi e wa widie ni mu no wunum bi a e be bo afa me soro so kura no wa koku how papa say wonti na ekura say da koko wonti ase woni obi ko reja na ba akoso na koko wo ba akoto a wan hwe ochima ba soro adwane no ho ensempii enti say koko hawa na bi lempesa enti pe edura e da boa na etu ase dia mo kra na bi lempesa de bi oba koko won fa wonya hwe enti say fifiri weni ase say fifiri wo to na bi fifiri bia no o frɛ ha ye be more directions ekwan ba fa so anu me eduro no na abo obi nkan say fa wo kate na ko hospital na emum no say bi a wo pe awo dia me so ye eduro no me so ye wo eduro special ye de ma awo fo nko a eno no bo so me ba ko na oni be yusu eduro no oni wo kunu nhia wa mpa so bo so me ba ko no bo so me ba ko oni be ma ni nhia wo be to wo asa no me eduro no kakra na bo so me no so a na fe dia odwunso gu okra no botara yinse ni baba eno no gisa wo ba ye nchen e wo kumase etimeti pankro no etimeti Lumba Junction kasua yewo tulaku kasua yewo tuba Mama Africa Junction Accra so yewo Old Ashorman Alloway Junction and Ashama so yewo Christian Village tulaku udruwa na wesi the almighty kumase dia yewo pankro no etimeti Lumba Junction me so fra me na yen nyina yanko 0246 59 41 17 0246 59 41 17 0553 21 35 87 Abapa na mechi obi a wo na mechi a me da se papa me life nkato the road is already clear the road is already clear there da se pa nya me ya dum a ye be say shebio me ye Zen Naturalist Clinic omo ene ye good morning herbal mixture ena ene yen ebedi enkomo no ye kɔ efidie no so ne afa commercial kakra bi so e wo ho ye ba ye beto a ye enkomo no so enyi we fidie no emfria onu kura na kire medura mento adana entimo ya agreement say na de member ye bibia nim say bibia betimi esi mo plan e no se tedro no okay ye bibia enti wo be ko na onu medro no ana mo wie na onu me num bi me ba me sanum bi okay ye nim bibia na fe de ye den na de ni nyina ya mo all right enti time na fe wako o si won ko no ho biem e na start say o yare wow for minim say nyinsan bia ne senia oba unipeduam esi eyo but from first month second month third month ehunam duani mu no wo science bia say de ye mi de we nyinsan de ayam ne de na ayam se ebubu me honam te se de asemareria ne sa ne ma na etime de na me fi se bia me moja na enhya danye da yemma na moja ba obosume na eba ena Onia TV so eye Akoma mu nsem dwumedie ena wutie na wo hwe yen wa wo hwe yen e wo Facebook TikTok ena YouTube no na ma like na ma share na ma comment e de amaye wutie yen so a enche bia ye bebie phone lines no se be ya mo hwe yen na mutie yen no enen so mo de madwen hye de bia mo de boa ye ma dwumedie ni ekoso no na mo de aboa yen na ye number mo de be frɛ yen no ana se wo mboa bi ana how bi na opese ye tie na ye pet solution the mouth said ye ne awo ye de no ye keka de akɔwie ama asundwe abana na wa frɛ ye number 0530 507 849 0530 507
0849 eno na wo fra ye producers na ebefa na de ha obia no na odi aka kire wo mo na omo afrew ye ne wedi nkomo ni apɛ ho solution edi amao enti wafa ne ye ka akwa kosi sesei no baby awo ye gina na ne say bosome ifie miensa rent na sesei opese mo ye ma no ho ne de se munya ye wie esan se makasa nka mo pɛ 1 year ana se 2 years but baby ogina na ogina se mo ye 3 months 3 years ni ma ne wie dia mo ne ni edan han biam na mo ba ne de mo nyina mo be support awo ye ama na hwe no nti eno sa no obosome bia sika bia mo twa so se bia bosome wo hwa wo fa se na adwuma a oye na bosome no sei na bia mo betimi e de akoma awo ye na ode ahwe mo ba no mene me ofa se no kwa adwundwunim didi ekosi yense na wotwe bia no kebe ma na 100 cities na wotwe 400 cities okay but as time goes on emle ko na nimu na no se ene akure se odi fufu ya semko di ho wan sidia ebe kakra obanyini wan sidi ne nso no te so ho so eduru ha ebe ho kwan ebe fa so a ye de bi ebe ka ho ba sisia de ya aju se bosome na wotwe bia 100 cities na wotwe no yen ka se ye ba ne nyare na yare ebe mu a yare ebe mu dia ano dia da bi yare different okay de odi beto aduane adi enko na 100 cities no awoye sana moka kosie me de one men kan bi ene na enyi no hana woka pacho so mu sen masom so wase na adwuma sem nya masom pacho say Matias 100 no beso yo enti no say no wan kasa no ye no mu bewie nkomodie no kra na awoye maame wa hana ke percent kono so embeka bi bado bad time o se de ne ba no ebeso mu bia no ode ne honhom etai ne ba no echi se be ye nkoye twima me twi bebre enti ebusia be ma ebusia se be han dan na ma 3 years no na after 3 years ne de omo ne oni rent sem bia na wotwe bia nso no omo abo wa konma na wo dia edidi ahihye na ye no fu na nufu sua be se be ya 6 months de exclusive na emre ko na nimu no 100 cedis no omatum edi ama edi adesua de na wa ankasa awoye wo sua fisa asebwe na wo de be tu unia bi nso a ono so etio efu se be ya enkofa asemwe bi embebi den ya wo sua bibi wo mana meboa den na wo sua de mesia de bebre bi ne de kire me bi na me so me de etumi hofu ni pa de wo ho a se me masam na wo ya tutu nneema yi ansa na wa ye ready se odo ho be ye sa nneema na na se bibi sa se bia ne se minim kura manu no mu basa so kura me kura na mi se me wo kura bibi be no ti ebusia de me an po me sa me wo mama mi na we kan iti me no obi akwa mbetu mi mafo enti wetu honfo okay na oba no owo no sebio edem die bia ni baabia ada na obi ka say na sa 4-5 months na o twen ho na ye so yare o twen ho na wonu no mundru no na adwen ni nyina ne say nka opese vanishing me na minim se menyim okay na menya yin se dro kra se painkiller ya wona me ya we ya okay na wanu no okay na minim se bibisa okay nti ene ye da se pa nti enche bia obesori nti wofa yesremu nkomo ni aka na ha de ye mpese ye ha na abo ye be na ye mimi problem no dia kan dia say ya kan ha no na ebe to mire bi no ya kan ha no na mo ba twetwe no na ye mi problem dia bia no be si o kire biem sa bia si o kire biem very sure and the year 1st July ye no be 100 cedis amaye and I just say na mo kofie e be kofie ba do send no sa 100 cedis do send no e de mama ne 100 e de o mane mbro 100 o si ko dura se na de o de wo fa wa kasa o ne de won function ni tu se ne de wa ya akra na wa wa mo nya akra keto fe yet me fa akra ne mba TV so ma mo hwe wo fa o de describe akra ne che wo akra no wa kasa yo de akra ne mani age no pepe no ya ti se da hwe no ne hwe ne kra so edem die bia ni no ne hwe ne so na o ma se nyantu ni di edi to bebem and then the munye ndi hu nkomo yenye ni hu say ni ya ja tum se e ba ne de o se etu ni di
Okay. They be many din. Ta fe na. Awoye na wa mani din bi ade frɛ. No na papa na ba oso de ne beto na maame. Why ne papa? Akra ne papa. Akra ne papa ne why? Da na oba no so de ne beto na maame. Yes, da na oba na akra we hu de ne beto no kra. Okay, yeah that's it. Yeah that's it. Pa it ofa yes show sanya yesi akama asem na ye boko no. Yes show mu. Be sa. Manu nkosa. Me boni dia. Mejina Reverend ne Queen na nemu ni Peggy ni Papa J any executive producer ni asrem say na wotwe die e mo ma na nye 100 cedis yesrem madaroma na wotwe die oboya ye ni se wo ye adwuma so utie ye e na ma na nimu mati na nimu ni bi woni mu bo woni ma mo asem no ko me dan ukuro fo kra frame sa na mit awoye matise boya na de wo si ye kuro mu fo boys ye kuro mu fo boys enti oboya ye ni se wo utie ye yesrem ene de pata mini abai sa akoko bi kra na do be ma na side 100 Ghana cedis na nefa pata no awo mu nsem nyame adom de oye ye nyina kra no dem die bia amba de so ye nhraba na rira ho no ho no yesrem na ne ninje nti ene de na watwi mo mpa akoko sika bi efa nka 100 no ana reverend si amanka ne yi mo ba bi dibim na reverend aka no yesrem 100 asemo we envelope awanyam na ye da chiama na wo ena reverend ya to so no ewu enti no ofa bibi sha na onim nanka before no ko bai ma bibia edadi e ma ehu sisi a kade o kan kenye problem e no kre ena hanu so abepi no sabe abufuo ti na mfa se abepi ha nka ma obia no woni na yiriti a wanyema ordinance baba abontinda enti da wo kan wo beteno no ati se me ni me ba na kasa no kre na ye de srew ti ye de fa so se wo fa se ne o si je ye fe so a oni akasa anopatu na ba ye so what name na ye di nkomo abesi ayi nim se obehwema se bi obibia eto adwo e na ye stress na wotwe die mo de 100 ni beba ne mo fa patade bi fa mbre ye I don't know make say me ni me ba no na se ne tie bia no na mo ma yakoko bi enwe na ye ni nje waka yati nti ye da masepa ntetie for ha e na awoye eni oboya enkomo no ekosi ye ebusua no age atum esi omo behwe omo ba no oba ne si opese ye han dan 3 years enfama ni nyina no ebusua no age atum oba no say 100 cedis na wotwe no nso osom wo honom yegidi say efri ha say enkono nkoma ebebe chie bia ebeye fefefe ebeye dede yesi akoma mu nsam de yensai niama onua tv yensai niama ye de yesiesie ye hihye e ma asumdwe eba fie enti ha e na ye de omonkomo no akwakosi enche bia ye ne power specialist clinic fonso ebedi nkomo ye ni omudi nkomo ni wie ya na ye bie phone lines ne san say ye hu say ye nua na mo hwe yen e wo onua tv no aya na mo pese mo ni ye di nkomo pa enso e bia time aya na ye fa calls no na ye yi efri onua tv so nti ye nua ba fe oba so no eni ye bedi nkomo efi power specialist herbal clinic na mini hwe kra mini edro ya me makohoda nti no mini faso amenya edi frem o mini akwaba mejo so boko de yankopon adom ma me ho yiye ne ho yiye papa ono ho ya ne yeso ye ho yiye se wa wani tia ejina ye na so pa nya asem ketwa medase mamenchia eye etiefo ne ahwefo nyina ebusuafo power specialist eba hospital ena ya bananim si e base ya na ya pomode ho nsem no ane de bre wo sanse nipa bia de ba ko a e wasa wodwene ho wa pomode ho nsem sanse apomode ni ho no mo a bibia nya ofa bibia so nya wakono enti na obi bo no nwumo so obi benya wa na efiyade enti sayade bi na ha na etete wa eye power specialist eba hospital ena meka informa Dr. Akosuedu ya wose bra wo banso de a wayaresa wonsa ebeka wade na metwa nkomo ne so na mum ma memfa number no emma wo number ne ye 0244
54 54 44 44 22 22 0244 0244 54 54 44 44 22 22 and 0200 0200 38 38 38 38 31 31 0200 0200 38 38 38 38 31 31 and your number and no obetumi afre make say ya obetumi afre Dr. Akoshedu ya na one no edi nkomo ebi ana megusu a me kasa na nka wata waso pa pese wote wo de yade ha wo no bate bi a megusu a me kasa na manka wo yade a enchese sayare ne yensa na emom ya na ebre ne yeketuwa bi enti ye kakakra bi kire wa na ye de number na maw na wo fra kose bi a pese obisa bibia wo pese wote ho asem bia no fra Dr. Akoshedu ya obenya abotra ma no ne waka ho asem papa na afi waba ya kache wo banso a wayaresa won sabeka na obi bebisa se power specialist eba hospital die na moye eniema bebre yade bebre ne yesa ene obi anso nim se power de ye ka power specialist eba hospital a hepatitis na ya na eta ba nkofo tiri mu pa esan se me maame Akoshedu ya eno wode share ase na emom ene nyame adom ntino yade ne bebre ka ho a ya wosa nkofo edi ho adanse enu nti se hepatitis na hawa me pacho bra power specialist eba hospital obu ho no obi bebisa se de na beba me hu se yade ekura menye bia na se me ye nya bi eto de bia wo skin wo ye nipa tuntum wo ye nipa kokko obo se color no correct Mrs. Sound nipadua na skin color no ti Mrs. Sakura na ye yellowish bi sa obi so ho no mo ane de no edru baby ana se nani nkosue nyina ye yellow sa me pacho hu sa ne ma we ya tutumrika na bra power specialist eba hospital wo ba ya so ya Dr. Akoshedu ya asante ebeka so obefiriu ye wo mahinsa hodo a ye de ebehwewo na sa wo ba wo se ne no yade ne bebre no ano susanso na sese ebeka se symptoms no esese pa enti wo de wo ba wo kire se we na ye me ha ye me se ya te ebetro na emom ye hwe wo mahinsa hodo a ye de hwe nipadua de firi soro kwaka fom na afe ye hu adekode pote ye koso woni nipadua ni mo saa na ye de eduro ni ka wana kyese yade no odwane ni ni de ka saa na tie enti me pa chobra power specialist eba hospital na beje wayaresa ene diabetes kum nkrofo papa diabetes yade kum nkrofo papa mesro de ebe mu hu se diabetes wenya bie no obu ho mo dwonson 10 sen kamuye program ya abe fanse 2 hours today hours program wa dwonso beye 10 me pacho udwonson 10 sa diabetes ene dru baby so a o minimum 10 enti wo se 2 anytime bia wo penso ano e wo se yes ye no mu nsuo de na so asa wo de no time bia wo minimum awo wo penso edru baby a wo de no mu timi hyehyew pa especially se wo sugar no peja ekosoro bebre a we de no mu timi hyehyew pa afa de unya afom abeda wo pe baby a ye tiles baby a enwunu na ade ni pedua na to ama ho atumi ato me pacho diabetes no e wo susanso bi no afei utimi dwonson 10 wo konkran ya wan hwe yi a driver ni no obeyi wesi form because na wo say driver medwonso ni nyina ya ade bi e ha dwene edu baby a wo na sitimi taatai wo na se etimi taatai na yeso form wo don sa wo mu na aka akohyem na ase pu aba diabetes na ebi no ena de ya wo mu so ne se so wan hwe ntreat wa ma power specialist eba hospital am ye ntreat wa edu level bi a oni pedua wo so timete na wo fu no aye do aye te se kanetete ekosua kwahweko asa akora kecho wontumi ni di ya nefu aye kutwe no ha saa na beye wo na wo swat complete me pacho entna ho e ma ni nu saa level no hu saa ne ma we ya mebobo so ya bra power specialist eba hospital wo ba Dr. Akoshedu ya wo ho obehwew ama bibie etumi aye fine pa na enye no nko obi sisiatika ene emeto ase etweme reme etwenwa na akopie ne nanko komotena se enye ye osore enye enya asem ketewa enu ntimi hyerew wo saa ne ma we ya bra power specialist eba hospital de bia me kasa siatika di na eme de pa enso enye bone pa enye yare papa abrofo no wo nye o won pe ni de no mo de atoso enso eho yade ne ebehye wo so a ya pa enti bra power specialist eba hospital ma me fa number no emma 0244
0244 54 54 44 44 22 22 0244 0244 54 54 44 44 22 22 0200 0200 38 38 38 38 31 31 ofra doctor ebejo so no ne wo edi enkomo na mepacho yo ba fibroid ababeju yefuna boso mepacho wofuna ye kese obi ehu onim se bi a wonyam enso so enye nyinsei eye fibroid e na abehwe wo so saa no ama ofu ayekutu obi wo a wonim obi so a wonim nanso osuro se bi a okọ se ye nko treat ni fibroid e bi a na yekoye no operation because hospitals ni bebre ho no a omo ye operation yes especially ye kese saa no a but power specialist eba hospital ye nye operation eye nuro ne de ma esan se ye moja na abontoa ni ntino ebe same na anane ni nyina na aba besene kọ na ho etumi atọ fibroid so etimi si awo ho kwan enti ebesene kọ saa no a awo no so betumi aba ama bibia aye fine ene fatty liver nti obi ni nam eye ensu ahoduo mu kwadane da ne dua fatty liver nti obi nam eye ensori mu kọbọ mpaye esan se make say nefu apagya na ase atata nti na adwe nyina ye ne so obi na abọ ne dua anase obi ato ne duro enye edutro ena enye duabo eye fatty liver oliver no ahono ewo yefunu nim enti ama wofu apagya ena ama ona ase so atata etuba power specialist eba hospital a eno so yebeboa yebehwew ama ho atopa yade ne de me se bebre noa ne yesanso ebre na ya ne hwenti entimi nka ne nyina ne wonuru so wadwaman so a wonya bi na no mo ebeboa ye wodru ya mala me se dru wei me kanfo ma obi a wayade na obekọ cheke ne aka chense eye malaria wonya bi na no mo a abro so anefu amiensa de na wase malaria no okọ na okonso a mekanfo se koso ane no ma bottle no ensa na chese entumi treat ade ni nyina anye dai enfri wo na chese ho entowo ene wo herbatin herbal mixture se dru we de me say anywhere any day anytime obetumi anom esanse eye immune booster e boost immune system no de bia wo no mo ade bia ho ode nkofo wotete hwe no na de wo da so gina wo na so se preme ene wo edu ya tonic asedru we eye mojedru wakwa cheke yeso moja swate eye edu ya tonic ena mekanfo ede amawo ene wo memedru jirikejiri no memedru jirikejiri no sedru we meka na mesresre na mani age because eye dro papa enye aphrodisiac na mom sede bia wota no mo a eboa esanfro yem esanfro sisie nim amaman ne niema basa bia abaji sisie na boso na ntimi mo adwuma ene ade a oba na di watemu atwa wada pa atwa no ebe sanfro ni nyine fi wonti da abekọ eye match no ayi se kotoko ne ha se hia no enya asem ketwa obeye ne ka urade nyamnia enti utifie bi mu na se de bia obe bi sore no wo pra no wo tonyum oto aseda nwum a no wo hu be bi efie edem aye de na da wo bon se wo mu na wa ntonyum no ense sa ada na nkoyi wasrosro wa ye ne ma basa enti misrew bomodia ne pejirikejiri ni bi enrei ukọ heba shop bie mu a onsa ebeka bi wo de be bia wo no se we enye bia frɛ ye me sa de number ne be ma o frɛ ye ne a ye be delivery ama dodo bia wo pɛ bia nso no onsa ebeka eno nti frɛ Dr. Akosudu ya ne number 0244 0244 54 54 44 22 0244 54 44 22 0200 38 31 ye wo fe yase ye ne Jasbro filling station no edi enhwe ni mo ena akọ nkran mantem nso a obehu yen ewo ACP main road ne so kwabenya ho ena afi takrade fo so bekọ anaji estate ye ne anaji primary school no edi enhwe ni mo bra na beje wayarisa ye da se papa yenim se na me adoma na wo twa yebesim no beba na oni ye ababa bedi nkomo enti no se be ya ye nuanom na mo hwe ye efri miamia bebre ne betimi afre ye ansa na onua TV 4 eyi ye efri so no wo betimi afre ye e wo 0243 114497 0243 114497 and I say 03224 98035 na yendi enkomo ansa na Reverend Sia Queen Sabi Peggy ena Papa J ababa betina ejo. Good afternoon.
Wentimi engina so obefra yen e wo 0243 114497 03224 98035 na mo amoshe yen no na mo ne yen edi enkomo kakra ansana yaba studio ha say na yaba bedi enkomo na hello good afternoon. Hello. Good afternoon. Hello. Hello, good afternoon. Good afternoon. Me pacho udini baby akasefi. Hello, Robert. This is Kakari, Sidiku. Yo, Kakari etio. Hello, Sidiku. Akoma, you cannot see now correct. There is the data. Yeah, hello. Pacho ye tell na ma volume ni nko kakra ai. Yeah, what is it? Okay, yeah, You that's cannot see now correct. okay. No, because in one of the bear, not square me the bear. Me pacho yo ya that's how the me fa no si ha dey na yen twa do ai. Enti e pa ma cho sa fe na wo hwe ye na person no ye di enkoma e 0243 114497 0243 114497. Hello, good afternoon. Yeah, hello. Good afternoon. Good afternoon. Me dey me sewa omu numbers na sense so ma me kakra. Me pacho e mu de hia. Do for no friend saying the fool and I'm a nice tata into the number number. Yo, and yet, Mammy power specialist for number into Jumpa Church. Why? Yo, 0244 Fatu Suneti natural. Why? That's 0244 54 44 544422. But I don't 54 44 but I don't Jim 54 44 and at 22. Why? Yebesa yes isu number ni su biom ede ama ba to de fatu so netina TV no mu na etie yesan ede betudwa. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Good afternoon. Pacha udini baby akasefi. Kwame Kwakuja Kiyado aka 1937. 1937. Nikatasi atwa hujo. And pa Aba bi tiawo Major Swa 1937. Let can say. Never ni trinko. Okay. Anka sema ni da kachira ni. Na temperature. Okay. It is just not to see the idea. About the ocean. Amen. What a every dia boko ma mahadi. Yeah, that's a pa. Yeah, that's a pa 1937. See one more share and wait me afraid. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Madam. Pacho we. Pacho nyamina do na mo paibo. Yo, Pacho ye ti o baby akasefi. Pacho Nana Hamza ni kata peta chima. Nana ye ti o. We dia da nyamia pa no komodi dia mutima gana fine. Because asamna mo di ni na kama pa. Wasiyatino ade se dia uya bone ana se uya de nya no ki pra o kase dia se na wa ma dia tum se dia o de ma ya ne ma nya ne ye ma dia tum bra ne me da spanya ne shira na pa na kola nsumba ya akola pa wa gana ha ye da se pa ya pa ya nya ko pon shira mo enya se dia o mu ye bibi te se ahon ya na se bibi wo hye na wo hye no enya ono no tumi nya ko pon tumi ti yo mo ka no so mo ni bi kura ade ko mbe so ma ebe ya te ade nta se dia hu ya na sa hapan hu ya en dan mu no mara na ko mse fa sha kola no na akola no so ma me so nya ko pon ma ne no so pa na onya dai on akola no so mu no no tin nya akola pa e wada chi Yeda se pa Nana Hamza yeda se. Hello, good afternoon.
Hello, good afternoon. Me pacho omo ye udi ko bia ko sefi. Oko kaso friend was up. Me kaso. Me pacho ye ti o. Pacho demoni friend pa shawa nchi asamino ata kosini bia. Okay. Before me say to you ba ka bia no ka ka say anka demoni anasa ba no ka yan gugu ne ware demoni because they are not baby ya high diamond kura wani demoni na sabe da abatana wasu wawar ko ai da abatana obaware enti the best ne ka yan gugu ne no ta se juma ni wani demoni da Kama. Yo, ya ba se ya kan na se be fa dia. Yeah, that's it. Hello. Good afternoon. Me pa cho di ni baby aka sefi. Acha me de ma bna me ka sefi ko so bi awe ko. Ma bna pa cho yeti o. Me ka cho me de me akan na me ko de na me issue na last me ti bi na me say ya di ya pa cho fato so na tie sa number we na tro why ye wie ya na wa frɛ why. Yo. Na me ko so bi am abi ka me da ho. Awu de o wi na ni producers ne kasa ye be hwɛ kwan ye be fa so ni wadi nkomo why. Enti number ni 0530 507 849 0530 507 849. So pesa wo de wasem eba na yetu ho anamo ema o sene ene awo ye de ne dia be ya asumdwe abeto na wa fresa number no na emom so pesa oni ye di nkomo aye di ho dia na wa fre 0243 114497. Hello, good afternoon. Hello. Good afternoon. Afternoon. Me ka so me dia ko sia me se labadi. Akosia labadi mpacho ye ti o. Me ba ja sam ka kana mpata me ka sia be man se. Only se di oba ne ye no waboa no. Aya de nti bo se na wa se so be test no nche because obi anko the hospital dey ni na ba so so. Okay. Ba we de wa anya ne sa e dan se no so won ha nti we de nye problem bia. Okay. Na ngo oba ne ni mu ase ni na bisha ko ni mu ase na onye ne se de wa kana na. Yo. Akosia ye da se pa. Hello. Good afternoon. Good afternoon. Me pacho udi ni baby aka sefi. Wa fam Odum Isaac. Odum. Pacho ye ti. Baby me ka say de nam efi kwa so ye driver. Yo, nyame fa nko dra sumdwem ye ti o. Na ni jina ba di ye na ye program. Na me nya jina program pa. Ye da se. Na me ka kire oba ma say. Aya BBC sa ye me mam. Yo nyo bas no mo di sunfu. Aya BBC sa ku fa so na won say wo fa na mama. Anko ya asem no anke be no ba kun pa. Yeah, no so why are they? I mean, okay. The baby and the muna anke ka oba bompu. Anke we bi. Okay. Nti no aduma yan fa yo ebintu yo hofo. All right. Nkwara me ma na fa bintu mo na mai wa no so. Oba bintu yo ba yo bia na so anke na ni sile ni fa kwa. Anke amanye wi ka be ya dia ma pa. Anke kwa na ba ro ko ma de ma. Oh hu de odi be ma no. Nti no so anyankofo na nyane ma ka omo ye ma yo mu sisim. Omo to yi yesu na bi. Me pacho yo. Aba boy na mo so radio station here. TV ya da ma se pa nya mi shiram. Yes, ya da. Na yi yo no. O ma me ye ntia sam fufu bi o chire. Omo fa ni sa wo fa ni mama bi ni bi na. Ya da se yo. Hello. Hello. Good afternoon. Good afternoon. Pacho udi ni baby aka sefi. Me ka sa fo Volta hohoi. Volta hohoi. Pacho ye ti o. Hello? Me pacho ye ti o. Awade program na mo ya. Me pacho aye no a. Okay. Ma se mi se me first me din di Mr. Gbamo. Mr. Gbamo ye ti o. Be manu awe ofanu. Na mi shira no. Okay. Si o ji asem no tumu. Si o ka asem no. Okay. Awade e friend say boy na o nyen say oba no. No fa no si de o ji asem no. In fact, na mi shira no ya ade.
Yeah, that's it. The Bema Nankasa, Anyana Jin say, and Kabaya Namaya, no family Jinase Obaya. Yaya, and Yamimana Adinta. Okay. Half is Miss Tony say. A Mombia, a Babia, on Kahun say, Antona Bema, best row, and I say, what I say, Mitoa. Only incident say, when the Kikayi say, our deal. The impinachu, and no one in that yes, and son of Natinasi. Having to say, but Martinez, who said, Busumi Bakupa one. Again, I wasn't Kaye, already can catch a Bemano. Okay. So one yen is Sana, I said, Busumi in Siena or Mukano. And the crowd Catasum with Yamin Tiatia. All right. And to Obano said, one yard yet. And to a number money, I say, I was in 1 year because see the Bemano. Fine. Yeah, that's it. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Hello. Good afternoon. Good afternoon. Me pacha udini baby ao kasefi. Pacha me din de Madam Lina na me kasefi Sante Mampong. Madam Lina yetie o. Me pacha o me de mi susu se sika na modema oba na enye 100 cedis a month today, not just a day, 3 cedis. Me pacha say 100 cedis a week. Meaning to say a month. Me pacha there be also I am a friend. Pacha say na watching. Normally. Me pacha you. Yeah, that's Madam Lina. Hello, good afternoon. Good afternoon, madam. Me pacha udini baby ao kasefi. Pacha from Abigail, me pacha from Koko. Abi yetie o. Me pacho ofano sen wodi afem no wodi mi ya mama ni ajepa. Okay. Abusiana again akom no omo ya busia bi a omo ho jo angazanga za bisemiti. Friday ro sana na again si kanen sam na nke abusia bi an omo ne be tripa. Ba me shasa na ofana ji afem na tum na ka afem no yi na fine wa ya de ba ya me sha no. Onso yankopon ka mo na mo ne nyame ya adwuma. Ye da sida bia ria bia mo nkoso ana mo ntie ye na mo hwe ye se be ya oso mo de madwen kire e be boa ye. Good afternoon pacha odi ni baby aka se. Wo fe Enka ususumo so. Nigeria. Lawyer, the focus on the agent. The I am a Bye. Hello, you 2 calls to be. Hello, good afternoon. Hello, Patronia TV ni. Me Pacho any Akoma FM. Pacho baba wano. Me say oyo mi papa. Okay. Na owa dwen panso tika me frete ka bema no. Yesi bia no ontwa so na omontna tunwale tese. Me Pacho. Enso nyankopon di enunya. Ti na me frɛ. Yeah, that's it. Pacho, good afternoon. All right. Calls no. Yeah, the besi ha say be ya. Ye penyu phone so betimi enya enough time no makasa. Na say area sports 4 times. This ye say ye DM resopa ni area sports 4 times. Reverence here. Pacho common dia bedru because the nyame dia bedru ni. Okay. Maybe I bedru ni. I'm say area dia ye ti kwenkwen a. Ni ehunu say ni je sama ba. Station a what do wasem kɔ hɔ a sɛ de tie bia no asɛm no sɛ te sɛ den a ya sanka no ene kwan fa so ka asɛm no ama nipa na ɔde na asɛm baaye no ɔno nso enya hotoso so de di kan ye bɛda awurade asepa na ne toso mienu no ye da ɛyɛ ɔba no ene bɛma no ase because me hwɛ sɛ de na ensɛm no ekofo beginning na chese nkoyi oba wakonyem nyema wakonyem no be ma one ne konyem no wa mo na mane ye nyina ebi ato ye pen mi ebi to me no me ka se menye
wiase no kra ba kope ubetwa atro no ehurihuri kanokre ne gina faako ebi ato mepen ebi to me no me ka se menye cause oba me what se me no wanyem onyem ye no wanka nkyere me kopem se wo ye no ankofo behwe akola mo se akola edie o se ni pay no o se ya me a enkoye David the road is shaking so edino ebi ato mepen edina me ka se ye beda abusuafo no mienu no ase ana ye hwebe ma no a ekwan a ofa so ene oba na kasa ase eye Thursday na ene na kasa na se asema asie ne de ono oba ni nyina ene ebehwe akwala no wan na kire na sa be ma wakotu wadonku na atiafa so na akwala abam wasemene oba ni nyina ene ebehwe akwala no but ono anam se asema okan no ohunu se kire no panyi bi tu no fu akire ka kire na se do okan wankan yinti onnane asem no so atase o ka se menu obi menu nyina na ebehwe akwala no a na tese sika fam ade biara ye bia na yemienu ne ebeche ne aye ne yaye so atase bet onya afutu papa ene afutu a de man wotie no ana afi wadane asem no ama asem na aye ne wahyehyɛ asem no ama asem no aye enti no de pese ye mu bi ate ase ne se ahade o de wasem ba huno se de odi ababia no se papa o se boni o emuaye pa ana ubenya efrimu enti no obi biara wutie yen obi bia wote yenka wasem biara wo bia no bomoden ase ode asem no eba bedan yen because ahade o de bedan yen a odi abafie because me huno se kwensa bi wa ha ana oba pegi nso wa ha papa ki nso wa ha ana wonso a wotie ndwe monso wa ana menso me wa ha so atase ndino asem no de chase mani age papa because nanke ye hwese de ensem no ekeka kro no a na chase beginning no enkoyi but adom binti no bibia ato ne kwam your reverence ya yedase pa Queen Sabi yes obabi when ne wo shoba no broni beka se ni dimina se ne ndo si kasaye e de tutu ya wada no ho se ne osi e kasaye no de ya wada no afa no ho anche no kra enne ho se ne osi e presenting no ho se na de asem no akwakowi enne no ayo me fa kwanya so achia abedwafo mu tie yen wo ma da wo ne yesumsua de wo su ya de sua kese a abaye ni wo de esumpa e ma yemfa entuye hofo ono anu me hwe ya wada ne na ensachraye kese aba ye de rade ase enya busua nyina ena obenya ena omodi sa asemwe abusua bu ho mani eden pa ka be ma ne koraje asem na somu no omo seda enye ye fie ha na ade we bewura wo ba wanyi nsen a wanka nkyere wo busumi nsia wakone namo a obi anye no no ode brewo efie bia bedi asem no nyonyonyo nanso we die emse be ma no omo hojo omo mpe basabasayo stabra woni na dade wosewo a eyewa omo di nokre omo de abotre aso abaye mu na nka ne nsem na wo die ni de efie bi mu anka ama ne get out kora fo asem ko obi enu obesoso so on hye mo ma bi nsi na bra bomu bi mu da ema bebre eprim yakoma to see the mema ya na ka say what men can do we can do it better ya boa sa sem na menya nyi free etrim nya bibia na mema ya wo ba we betumi aye sa ma na ya ye ho se ne mema e cha brabo ne yenhye yi na mom yensu ahobrase se e bebre ye ho ase ama bema onim so ye na dwuma enti se bema no kora who are you wanyem me na me kana anya force debi ememe susum ene tai enkola neti oba de wo boaboa
ha nti yensua na bibi ba yenya abotre mfa nkɔ mema nanim ye ne wo mo nkasa efew ane abotre so na ama bibi pa wo so mo ye ma wo watimi aye den aye ka kura kunya 100 said the papa was sinka da ko mema nkodwom kɔhwɛ ka wo mbesesa 100 ne ba ha dodo mesra wo mo muntu ye meme ye bu mo ye sra mo ha na yesra mo 100 no eh yakole ya wabe we betua water bill ashton fio wo na oba betua water bill pampas obi abeka pampas so we to be enough from ansan aduane obedi wo maame no wa nidi ya no fo na ye twene ye moja wo ti no obebe onya be ma support na akora na twena na ne kokoso ye se chale water awie no esese ye ma ye nida ho free say we be kasa akora no dansa so onye umoja na wo twe it is sperm all right e ye moja na so e be in different form ti ye nhwe ye husu yi reme na me say o de bibi betu ya me pese na de assembly to aso kakra on say be ma na kasa mu no no se be ma na kasa mu no am say oba no kra na menim so oba na kan say be ma na kan yo say efa edan na oba no si ope 3 years o say oba no si ope 3 years ana be ma na sen ka 2 years ana 1 year na nka bi a time so a na nka ma say renew menim obi a o ma sa oba na futuo no okay a o ka kire oba na say chenchene a ono de ope 3 years one also ope 3 years 3 years a also ope no still a woni akwala no enete woni akwala no eneda etinka wosen ko gide be ma no e ka no etum na omo say 2 years o say 1 year time no so a o ma say renew na mo ye na kakra akra na wo ko gi 2 years 3 years wo gi 3 years ni wi a na time no so a wan bie mu na wo say ko bisa no e ho no de nipa na o ma oba na futuo no wanya de so oba no so a na atu no ho fo no so problem so de empesa me kana say erade adomo a o chena anopa me tenase ewo ebuo krom estate junction eho ana baabi a wade bi yera na hunhunu a oba ntimi kire oba bi o eho ana obra so se ware na sa ware na kwan asi emu ato a metimi kire oba bi a ho kani wo ama ho hia but na besu me dia na ba wo ye adwuma bi na sanye wo adwuma no no a metimi kire wo adwuma a wo ye beboa eho ani baabi a se wo ho dware ana nsuo kan ho na ete se kaka pepa ne ate egu ho a me wade a metime de aka ho emfa ho ni mfi ade ebe free hokra eho ana se woni oba bi ahia for long time na eneme ware ade echeme ware unhunu so a oba me wade a metima ya amawa oba no so ompo be ma no obeji aware na tom edino nyameni pa wuti motemeni medin the reverence apa life ochina oba ofaka bisi airport runabout also oba ebuo krom estate junction ebuo krom estate junction and opa 5 o'clock na matanase 12 na mapon oba menkasa the other baby oba mekani nyina de achero enti mede me number e ma fa me number na frame etu anamo na bra na oba erade na meso be ma dance e o chefa 0244 88 14 55 0244 88 14 55 obi oko school Saturday owie Sunday nti meka yakura ni refi ontie biem 0244 88 14 55 Reverend Sia Apai Life and Amoteni Kanansa Nebeko Peggy and Papa J Hono Yetie commercial kakra bisimape yebesan abasese ya kafra but promu kakra na san kasa biem why if I show me one brand bi no so open na me cry o ha me na me mpese me de me film because me cry for me na me ye aduma hwe wo mu ti o ha me anti dako na
asa me wie madwuma na me bo hwi na me call baby a wote no iti me free ho a me bae no se me nya ahoto me ma yare sa iti me kra na menim se nyinsen na ewo ho enuro mani enuro duro bia me no me fi se yare no ho aduro na me de me no ti echire no na afa de ya me na wo se me call hospital ti me call ya doctor say me say wo try scan na ehwe the way I will see complain wo yemu no na ehu ade a how ti me call try scan na say nyinsen sada ne de me wura ho me ho na nya awo no kra me ba wo say me prepare say me ba because me ma no me ana me yo mo ho bibia me guso a me hwa me mai ti e ba sa no na me frɛ wo na Akoma 87.9 FM Akoma mu ensam enche bia ye de dwumadie no ebeba na wieye na ye de sports de abremu na ye ka che mu sese mu tie ye ne adwumadie ye di no 5 adwada ekopim efiada bia about 12:30 e de kopim no miensa mo hwe yen e wo onua TV so a efi 12:30 no e de kopim 2:30 e na mo be hwe yen e wo onua TV so na Akoma mu ensem ewo Akoma FM de free 12:30 no e de kopim no miensa e na ye de ba na wieye o asem bi na opese oni yen e be hye na yetimi aboa na opɛ ho pɛmusibra na wafrɛ yen e wo 0530507849 na wafrɛ sa number no producers befa na oni omo edi nkomo mabra mekoni tewbi mate medofo bebia yedui dank for akachene akwakopie enamu nsayade ti se gonorrhea syphilis ene nunuanom nkaya aka no dank herbal complex limited na eboa ama enamu nsayade no eye free ho na hemfie ho aye free wo hene ba wanya kwan di asema ma bibia aye kama furniture mu opechi number 2 wo mo ben City Life Hybrid School ho na ne dank for ebedi nkomo wo mu nupa no so ebusu wa adwaman so ntu bi ato a ubenya bi ato for 0266593330 0244017556 Power Specialist Herbal Clinic Anasa Hospital wuni mame akodruza te kora na de fo ni kire mo ho ma me akwese adwo ya betimi eye firi ho ama wade wo ho afa yi liver no yese ahono aye fati saade aba be bata ho ama mi na eboa eno achi yade bi te se sciatica wono mpemu ena ebubuo anasa ye ulcer na kompa ma me akwese adwo ya ede hahama be ye de afiri ho na wo nso wade wo ho fo ni chemu e wo fe yase leg bosom to kwantempon so just go filling station wo mo ne no ehwe ni mu edro ye no no ubenya bi atowo baabi a yeton abibidro bia enti ya bene ho ene kope bi na apomodin mu nso so de wo ho 0244544422 0200383831 grow fine herbal tonic wo mo so akachene akwakopie moja draw way eboa papa yese fuska na afen so ye eboa me ye ready no aye fine yade bi wo ho no mu a ebo wo na se yade no ekwa abehunu se wo bia ne be hyewa oh na sen wa yare pen won yare pen grow fine moja draw ne de wonnom na esiesie ni pedua no enti wo pia bonti atamfo kra hunu se wa fa shege mu grow fine moja draw no na eboa wo pan na eyi sa yade no e de afiri ho wo montene so ho no ya na ka no enenam ho mpa choti de da pie akoda kra wo de soma no na won koto bi emesi ho nenom na wo ni pedua mu enye fine 0244596532 0244596532 enye quick credit biem bills mejidi se wenya wo ho entiase se quick ni ho bills enti ye kai mon ka den wafo no da bia ye ba ye ka mo am ho nka wanka wo change obu akuro no na quick credit fo no na mode wo mo ka no wo mo se wo mo ye bills adwuma ye kuro na 15 years na mo ne wo mo edin sawoso ene na ye kasa kire dwede fo mo pese wo mo tire wo mo dwede mu se fo ani kire mu e wo bills micro credit se kasam ho ntote
worse kasam aye dene ama woni da so asa no ene bills for nkonkoto kese omo betimi aboa wa ma enigye aboa brabom afei typhoid fever Johnson nsayade STD sahodo wosisi ene ya mema matemu nketenkete no agbozo herbal clinic na eboa mo apeje mo ama bibia aye kama kumase de chemso old insurance junction ho afei enkran so wo mo ewo kwashima ne wo kumase die na ye beji kumase ha number no 0553417752 enkran so ena wo call ana wo kamfo edi ama wo bia 0241750282 Covi organic tiger nuts extra fine powder edin tintin ni na atadwesam en wo moto atadwo no ya jam na emunsuo no ye chi ede afiri munti atadwo no nkoto na wo benya ebeboa wonim se no de ye rete de enti kopa binom na emmoa enuane no ahodo nso ahyemu ewo mu vitamins ahodo A B1 B66 afei minerals bitise calcium iron potassium zinc any sodium no Covi mu na ye de ahyehya ebetumi aboa digestive system no eba be manage na so peme pressure ne so ebe regulate amanioma aye fine woni pedua mu maka cho se wu nyini na wo mpese wu benyina Covi adro no na ebe boa wo ama wu nyini mu no ebe slow ne ma gas na kwa wutimi de ekobi emre wan show kwa wutimi ede huji mema ne ma no libido no ma ne mustu etwa na ebo prepre Covi betumi aboa pon premium nutritional limited wo mo na ye kofa by edema drain poku trade no benya biato Fredman Seba wisdom amachi supermarket afei Tech Junction tasi rank ho enuro ni bi ewo ho 0505408826 0505408862 na ene womo enkasa royal force omugusua promotion ede amount 50 Ghana cedis pe eno ne de kwaje ye card ni age ye folder royal homeopathic clinic akache ene akwakopie mepacho wenya 50 no ato hon ma no abomodene apɛ kakra ode beka ho sanse edura doctor ede be ma one de ade se obetimi ato eno enka promotion no ho bi enti se waye wadwene bi anase waboti mu pose yade na ete so no de koro ya ho na wo 50 na chi no pe kakra de bedi de ode be no maduro ene de wo de be fa ka no muntimi enshow etimeti Munich Junction ena empanifo ewo Monday to Saturday wo motena se eye adwuma 7:30 am ekopim 7:30 pm ansana wo mo atoto wo mapono mu 0242951005 0204490204496212 mama Mabra mpacho Mary yo yedase pa enche bia Queen Sabi ena Papa J eba betna se na Peggy enso ba betna se na oni yen edi enkomo na Papa J so aba be kan yen ho dwumadie no eye Akoma mu ensem ye no adwada bia ekopim efiada ewo Akoma FM na wahwe yen so ewo Onia TV Akoma FM ye da oni 87.9 ena Onia TV so mo amkita TV ahodo bia no search ya na Onia TV na eda honom Adra Peggy Aunty Bea say de no aso for obeye ne de me kra dade obo na njame ho ma sori Aunty Bea niema miensa okay ubisa ne se de adinti na ma wo ko ho a wansa nko ho biem niema miensa se enye sweeter na bitter enye bitter so na sa na yinka se enso a na esua ebi so na nye de okay nti se enye sweeter bitter na sa na se enso a ebia na esua ana se na enye de tina wanko biem entina wanko biem enye nsem na otete wachire bia oh debi Aunty Bea asem no na ne pomasi bre na na yepe ide nyame asese yaye den yenya nemu kakra meka che oba ne se manyina de bia mema yenye ya adwen se yebetumi aye no matter what bema ye bema oba ye oba enu nti na oba koto dwonso na bema susu ye den ejina ho dwonso edu de na me na ko bema bedwa ne bo oba untimi ndwa wo ho udwa kra still brazier ne de ye den ebo enti dendende na wo ye no ene de ye hene na sinti anim se min kanche no efi se makoti se empo se be mampo ne hye onyin se a
sense oni na koda no nko ade memfere e wo so obo na mane oye na ade se onu ankasa betumi aye ba wo ye den o se wenti me anya ye koduru honhom o se ene ode na ba hanom eye se boya wagye atum ba nye mema nyina na saade odidi omo a omo beti ase yes me kwa me nebe man anka menti ase 6 months but eye se be man wagye atum na me ka che Cynthia say emze onim sikem because 5,000 there enye sika 50 million 5,000 Aunty Bea enye sika but essence wo differ wo niema bebre hu nti no yentime nyire be man de say ontua be man onto ne hwe wan be bona mane open wa ye de wagye atum eye me de se wagye atum na mesre ma on betena fidikesie iso enye bosim ka enka se ai meye mesre na wo chi bia dua 100 cities no e wo se wo hwe se wa ye den wo de aba na onim adekra akwala we ya woni Cynthia wo no obeye woni mam ti messe wa begye atum ne de ene na wotwe bia ye bebo mpa ese Nyankopon be mani sika na wotwe ne so a na dwuma ne koso a na wotwe bia na de akoda ne sika de aba Papa J na 100 cities ye nso a emema ye se ne mu nkodwom o a week no oh I think say eye sawo eye oba ne betimi amanaji okay because sakes we no say na ye ka no enye easy be man wa ya de pa be bia ne si ya enka ebe den kakra be say watimi ahwe de ekonyina na watimi agye say obehwe akora no eno ehu nhira wo ho so me dika ka che say omo na nim kwa akora na na mehu akora no very nice yes very point me question asinche mu akora sa point na man fo hyeda ekom ye de si ho mo ono nyame de ache no e twinwi egu ne chiri so pa no girls kama pa wonya very nice girl say wa jiri keke kora no Nyankopon hyira no onto ne dwumam no many skant me fan hwa akora no me nka che oba no ze onya botere enya afi na obesa de pressure bebre e de Akoma be ma no empanifo ka se bi ze uni panyi adue na panyi ofia oye ne wofa na oba ye no oba be ye panyi oba di panyi nsempa otuni na yesi asem no so ama asem akwakodwi pepepe me ba mete na be ma ne ka se so tua 3 years no kra na fi hoko no ontua biom on ne ya so obehwa akora no ontua bi obehwa akora na kra ne be da he Sanya hon na mistake ni free oba ne side neighbor no ba ne sa chenchen on the up 3 years after 3 years no oni omu ni accommodations onya sa condition ya dey bia 3 years no after 3 years no we dey we mame oba ne no masam no enti se be ma ne ye ma no from there no untimi ni sanko kasem foforo bia biom se be ma ne G2 mu okay Papa J say no ba ne say ni sika 5,000 no di bu won wadi e na kode be han dan enti say no on person ne fiere betu ninti no be ma no han dan ne ma ne 3 years o wie 3 years no ne be ma ni dan ase hon biom e hon ye feel say oba na o say or reconsider sa e hon no because after 3 years no ba na che say afi na kwade nya 3 years wo de ne koda hin so enti me ka say be ma yes oja tumu sa de a nke bet nka from there no sa kwada so wo oba ne ho de a okay o se be ma hwe bibia abrebia ne ba ne de until say obaga say okay emrem no mitimeti me ba ne de efri nchen banyame hia no in all no say akwakọ wie no na me ka nyame entu na adwumam na onye sika enti mi fan hwe de ba number once wagya tum Nyankopon so beye na wonye bi e de ahwe be kon kora de omo ye nhira nyame de nkora dom na this particular akora we na nkasenso no hwe be bia process ni free ba aba be si na tells you say bibi wo ho ma akora na mpese ni papa na adwene nko omo na adwene nko akora no so pa bibi wo ho ma akora no nyame obi pa e de ma akora no enti omo na ni nko na obetimi 100 cedis kora no ya hwe bia na week ko betimi abro sa yes obetimi abro because if you never nyame be hira be ma na adwuma na ye ka se nka week die nka omo momodian na wotwe die omo pa akoko bi ma no na sister wa break on fan patano because o say be ma no you good okay Aunty Bea be ma nka bi asa brain ke bia nkopedie na bi ansa ansa no beja to mo ja no cross od no koto maami what you say and also ne papa no so also papa no pa papa no wadi no kre onim nuku na we do ba onye mo onim nuku we do onim nuku pa yo enti for Papa J na yete ne ka ne ma mutie ye ma nyina ye mfa nye efutuo ukobe ma ho na se ukonyemu a enimu animu na bonamanie uka che na se wosi wo suma hwehwe be ma na busuafo na be ma na busuafo enye adansefo wo asemunimu we ye bo be ma na baso esanse 6 months de enye busua bia na ebeje sa asem we sei e de atum so sei once oni oba na hia na mu da ne de waje etie ma
ye fa nye efutuo se be ya se ye kobe ma ho nanyi sen be mu a animu na ye mpa busuafo be ma na ye fa ento omo anim eye akoma mu nsem dwumedie e na wotie ye no e ba so adwada bia kopim efie da 12:30 e kopim se no miensa e bebo wode wasem ba ha se ye de ye se Akoma FM moda yakoma so ntine ye nse yasem o ye nse yasem ye ntutuja emfa engum yesiesie ema asumdwie eba enti wo wasem bi na akyerewo so wodi akwa unya anu solution na wode frɛ ye e wo 0530 507-849 na yempanyimfo yenimsania yebesi a yebeka asem no ama asumdwie eni enigye ede aba efiefie mu omo hyehyɛ adwumadie ede maame ede bremu executive producer Nana Bila Kantanka Madam Faustina Derry ena Spartus Kojosa akodie omo streaming yen e wo Facebook YouTube ena TikTok enso ye Beluchi ahofe ena Nana Yaw omo so betina edwom ede omo nyansa nimdie ebo ama dwumadie no ekoyie eye Reverend Sia Apai Life Queen Sabi ena Peggy ena Papa J omo ena ba ya omo so de omo nyansa ne omo nimdie ebeboa yen dio sesie me ho eye miti shemi ena meni makeup enso eye Sandy's Beauty Parlor eye Sandra owo Askwa FM yechi he ya Social Hotel Opsite ya ena Sandra ewo ubetimi afre no ewo 0242747637 nyame ya aduma echina erade de yenkwa kye ne a ye besan ababiom ye frɛ me Beatrice Fiogabra Aunty Bea for short ye damase sports etwaso